Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseayani. Ongo na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Nava
Totoka nei tawi se roia maverto na matawu wale na Nasio Family Gospel. Hene kawi vina kani wakarambukan dendai. Nai ka rua sangapula ka tolu ni singa ni bula Februari waka nui ni vina ka tiko yani. Se venga na wano ni sea matiko mai kena. Hene kawi ni kua o kenda waki kemani. Kau sureti kemani. Bendana vei toma ni tiko yani nonde wasininga na Vata. Vida tiko na porokaramu na nonda porokaramu wakarutaki. Ana vea kawi ni wakarambuka. Kene matai o sureti kemani muni nana maki tiko mai kena. Ana lima na kaloko. Nonda i wasininga ona dando rongoda kina na vitala noa se na lawa me maleta tiko na dhurwa noa se na immigration me wakaindo mai wakaitawi tiko kina en dua na immigration attorney se na lawyer ni immigration na lawyer ni dhurwa noa Miss Florence Nedi. O ana lima na kaloko o tio ni ono na kaloko ke rona mai veto mani tiko ani kina ke rona mai vetal no tiko ani kina ke na dua na nongo turanga nai ta. Chovesa nangara se na vuku ni longa niu na nonde rongo mai na ve longa niu ndurungo di tiko na vea kavini wakarambuka na kavini kua o yana ni rau na ve vetal no taka tiko yani na mai wa se tiko yani o turanga nai ta na veka so membaleta na longa niu e sa mai vili niu tiko kina se sa mai venga ravi tiko kina na ngona saranga ngoa na nonda bonua livo Amerika. O ia ke no ve ulu tanga tali so sa wakaru taka tiko mai me dana mai vembula ngodi tiko kina na kavi venaka ni kua wakambula tiko yani ve kemdona sema tiko ngori mai na nonda viti lamani sa singa wakaroa i tiko singa dhoko naki ve kemdo mai vanua wakanuni venaka ni tose venaka tiko na wakarau mataka ni wakaroa ai wambuta wabaro tiko mbeka ngori ne lako lako sombi na makete singa tiko ni kanasasalu ni waitui ve kemdo na ve korokoro iso ni sema tiko mai na kavi niko wakambula tiko yani undo kurambui taka na non rendo bola mai ravi tartar mai o ira kara tumai na tumai na nonda vi koro senga tu ninda na maka ninda na mai vese matitu na Vata ngo ia na ka ndona ka anda wakawina vena ka taka tiko kina na tosa ni ngauna na nonda Vata ngo na Radio Bula Duavata ni sarau ninda mai vese matitu kina se mani wakadhawa na veo waki ni vanua enda tukina ia tukuni tunga ngo na vese mati o wakasama taka tiko na vida na noa na mataka na noa do talangana ka go endo kilani na bunga weekend da sana river mbita ka tu se na tumbeka na nonda wakasama ni nando na ngona rauni na yado na kena mboko kede na nonda liva se na wani bosa mbeka roni kai se na cell phone towers na Vata ngo se ngani rauni na mai virungo di tiko kina yo ando na lenga ka mai wakila tiko na undolu waka undolu na leoni vanua na leoni vanua na vanua livongo Amerika kene tala no andana ngai tal no tiko ni kina ina ngona mandanga ngobia wekinda waki tiko ni kina waka nui ni binaka waka vini binaka tali tungana no ni veto koni kena no ni ndau vese mati tiko no ni ndau wase tiko ani na nonda Vata ke waka ni sengai sema vo tiko mai na kavi binaka ni ko kenda waki kemani oni taka ni ni mbula binaka tiko ndu tungana kerker ndu tungana ni to kerkere o ya ke rauni ni ngai wase to kayani ndona like ndona share ngai muri ke to tali tunga mai na nonda to Vata ngo na Radio Bula Duavata wakatali tunga kina na YouTube channel na Radio Bula Duavata YouTube lewa talangana na we porokaramu kede sarandoro ngodi tuka na vesinga do bitu ka ani na YouTube channel meroni wakararo taka na no nindo wakamuria wakarongoda tali tunga na we ka kede sarando mai lewa tiko ni nonda porokaramu na we kavi and Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata tiko mai no manito kaningo una vuninda kua ni bula vinaka. Mai verito na dhanra komoana. Sa rui totokan dina. Ia totokan dina tu nan raki veke tau e na tomba livungo San Francisco. Ni bula vinaka.
Alege mui rai rai Amuliti Pura pura tu Sena me wakta watana Kemuto toka le marana Olu binakana ya pagi Taru vekila imoni Tato nabe tu sanaki Kiriena talemoni Nano Tilo mabuda lomani Santo manu merokobi Ventu moni mosi mosi Asa suka bunilani Ina nobu ya buta Namata pauta ile Nenamu nakalolata Sarauta Metukuni tingauna Laite kona daundivi Eke mui batana numi
tikumbeka na nomu ni wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika na daw sarmanda na nomu dondono. Nama kamay na we bakararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi ay nawe kabi ni bakarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time and na Radio Bula Duavata San Francisco na Kauti Keda Watamay. Doyan rin na maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sila katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serangan kori. Sono ngona santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka nang wala ni kibal nilo tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungodi na bima maniona na kabini buku lulu bei Kemundo California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemundo Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Watamay. Ay, dong bula. Sabada biting beka na bangkarata-kataka. Iyo, dong bula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sangay raw-rongo ni sangay adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nila ngo namdo na nalaylay. Vitali matangan ni sangatiko na pepa. Oi, sardina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarbukle buke kamen da kila raw toke sona kame. Paleta na daka-daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda daw warong kina Belongan New and na Radio Bula Duavata. Nadama? Na Belongan New and na Radio Bula Duavata. Na programo wakarotaki kan daw vital nota kikina na bay kame bukena non bangra kan garaba na itabi bakadakada kay so Amerika. Rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na 10 na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na 10 na miniti na kabi ni lotulebu bay kemundo Viti. And Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Watamay. JJ's Food Shack. Itigo kina na kakana baga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalos at tabiok. Nakakana baga malangi me bakana steak bakayalo kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wadha badina na kani-kana-kana. Kaya itigo talaga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavito sa mabito tolo dio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ano Radio Bula Duavata sa may botong gay rus ng kabulakaon na miniti me bana kaloko kinta pakikam nina sangay sema taliti kumay ken do tali na non de wasiningo na vata na kabi binaka ni vakarum kantinday vakaroy tiko bikim do may viti vakanuni binaka tiko ni draki binaka ni tos binaka taliti nga na venga rabi tos binaka tiko na kina marauta kitiko do tali na moni madawa vakadingo tiko mena dakadaka kina bunga be kenda ando na kau ando ndindi vitaliti kina ando vakana nulis talito kina viti na kena duindi na bulay may viti dali dakadaka nga dakilangan dakadaka na mataka suka na kavi sa kwa sartungaya moniti kina vakarambuka tutuyan dua sar minagay dakadaka na sanobanua ka dengan rebekina minta dakadaka na moni madawai watian
singing ni wakadangi lebu na singing ni wakadangi se na holiday da dengu kina so na banoni dakadaka da somi kina yo ya na bula mibiti ngono goto sa mai tiko ni kina na banu lebu ngo Amerika ka dona ka waka binibina ka talitunga na kena sa tosa tiko na ngona tosa wata talitunga ke na kila ka ke na weka so e rawaka auroni kai rambulia mai na oira na buku, rawaka burea mai oira na buku. Ka waka rawa taka na nondambula ia endona kango na taliboni da kilavina da kilake de tu I liu na vida na mbaki sa otin da senge weekend to na se manda toka mai waka leilai to sa mai kila nangone ato sendo boli phone card kina da viangiri da bangara phone card mendangiri ia se senga sotini levu na waka cell phone se na taliboni weko ya kimbaka na kena itukutuku ni weekend to kena itukutuku ni waka viti kara waka ngataka waka levu tiko mai viti na taliboni weko ya ki sena cell phone senga tiko ni se levu na ngono ya ka levu weekend to ya to se kilawi na katoka na nanda to mai vangara phone card o tiato sange lako ya ni sange le kire bumbu ke rani to waka ngataka na nona taliboni me to ngira kina viti yo ya na ngono ya o tia sangai levu weekend to sa to tobole mai na waka cell phone ya o tia sa to so tiko mai na ngona go sa senga walenga ni kelawa katu sa so mga nondo tumbil ni taliboni ia sa rautel nga ni tuwi talano kina na apps itu na messenger wakatela kina na tiko tali son na apps ron do wakanga taka benda bi tar kina ia na kamanda nga kau kilani da na waka binibina kataka tiko na kena rau ni rawa ninda sabi tartara senga walenga ninda vitala noa inda sabi rai sartunga enanga una inda vitala noa tiko kina na video call lebo tali tiko na apps ka rau ninda vitala noa kina da virai sartunga ena nonda vitala noa se mani wakadawa na vea wakini vanua inda tukina ia na noa kilani weekend tona ndo waka mure tiko na itukutuku membaleta na wekai so ya tu ena nonda vanua ena visinga mai mboko tiko kina na taliboni tukuni ni AT&T yang doa na kambani levo ni taliboni ena vanua levo ngo Amerika tukuni ni AT&T nga ia doa na nungi tokani rau tiko na nona itumbu mai Florida ia gai tuku no kwa biona mataka na noa aunque iandra mai vango but California e Florida vi sibiti kono tolu nei au tuno ko ngai andra mai na mataka na noa reda na taliboni sa reda na text ni tamana text ka ko text mai nungu tanga itu kono ko ni sa boko ke ditu senga ni rawa na vitartara na taliboni na cell phone na kanga rawa ni rada ka bo na text rawa ni se daka na text yo na taliboni na non ravingiriaki sa senga saranga ni rawa o tiau tarin ko sa redava na ngori na company ngani telefoni ro bakanga takati koronangase se Florida kede gitu no ko senga go tu kono nongo tani tamane daka tiko na dona company ni wanga buka mai Florida tono ko ya tu kono nongo tana o Florida kede saranga senga walenga ni company na AT&T the whole of Florida na kai tukuno ko senga saranga ni rau ni rabi tartaren na vida na yawa na noa ia dangai rongo da tuku na keni tuku ni tukuni ni o AT&T nga ia dina ni rabakila tale so na leoni vanua rabakanga takatali na vakatali bonitiko na bi company tale so so tale na carriers ia ngai tuku ni tiko na AT&T mandanga rauta tiko ni ndua na rau na milioni na leoni vanua wakataliboni tiko rabakanga taka tiko na AT&T carrier o irea mboko kede saranga na noa o tiau sangai mai wakamuri tiko ya nina nonra mai vital no tiko so na doni wako i tukutuku rangai mera vital no taka tiko na dawe buna senga tiko ni asikilai na noa o tia ngai tuku ni na kaironi na yado ngai tuku na tiko indua go rawa ni vango so na ngauna waka tobole na waka me trial run tuno ko ngo it's just a test run of what's to come na vika na roni na yado
wakambimbi tiko e na vuku ni vi maliwai ni matanitu o Amerika ke na vi matanitu le livu tali so ka ndakilana vi matanitu ka rani ndaka endo tanitu na nonra di waka na nonra matanitu ra matanitu tumbeka va kombinisi se waka i Rusia o China na we mataritu wau ia. Ia lako tiko na kena we talnoa. Na kanga au via wase ave kenda tōni kua, ka au via we waka na numi tiko kina. Nindina ni tō sa marotaka tiko na kena sa raurau no tō we tartara na talivoni. Ia Dundono talanga me na tōna wakasa mataka sara wakambimbi, wakadhawa kena maniado tale, na dhawa mbeaka na ngoni sala dhawa tale, roni tōna vi tartara kina o kenda tō mandanga wakamata vale. O iau roi tiko na ngoni leo rona lubiangu i vale, o ngai do wakasa mataka, ke tō tiko mandanga i vale, ke tō tiko wata ke i vale, e lewo na ngauna, me bakani tamata sa laka mai dhaka koe laka dhaka koe livuli, koe lako ngana nona ngande, tō ngā waka torasar tō ngana nei bola ni ngande. So nongono ngai do laka ni vale, o sa ngai do wakasa mataka isa. O rongo, i vero rono ngonengo, ayau na tax, sana lako ngana tax e kau na ngiritirau, i vio ke manrau, me vai a ia sanda, kila baka sa lewo na nonda baka rarawi, da baka nui tu ke na nonda taliwoni. O ke lani ndo na rauni na Bula Duavata ki au, ni so na ngona da dhurubango i tumba, ke baka sasenga mandangan mo ngule dhawa no taliwoni, e baka saranga indua na tikini ango mo e ali, o lako tiko indua na tikini ango mo e senga ni kukouta tiko batkiko, ke baka isa o lako nge o kilani o ngule dhawa tu na no taliwoni, sena no cell phone, ia sa wakaenda sa rui, waka nui the too dependent on our cell phone, na dhawa mbeka, sana waka dhawa mbeka na nonda tōmbula ke waka, e maniadan dona ngona, boko ke na taliboni waka e rawaki lai milioni, waka milioni, na leo Amerika e na noa. Tumbeka na nomundo i tuba waka matapu vale se senga. Angai tukuni ni leo e rangai me rangiri te ani na 911, na emergency line. Rangiri te ani na 911, ngai oira karangan revanti na nabibuke, ni sa senga ni rau ni na girta wakanga non ra cell phone, sa ngai tuku ni me vira, kadi wakitiko, kia wakaindona lenga, if there is an emergency, call 911 using your landline. Na nomo taliboni vale, ia, tonge taronga talimanda na taro ya. Kem dona sema tiko mai ni kua, tiko mbeka no mundo taliboni vale se senga, na landline se senga. Au ke lani sa vida na mbaki ungo, kenta toto sa senga tu ni va taliboni vale, matai e hawa ka me kuri tali tu ni bili ka seng kilai unnecessary bills, roni tu na kaya. Ya, gai libu kenta to, isa rau nga, na nondo to wakanga taka tu, nondo to cell phone se na taliboni viko yaki, a senga ni tutu yan dua sarvi kanda se tiko nga na nondo to taliboni vale, e wakadawa. Ya, na kaibi naka kina na ngunongo na vi kambani kede, ni sa o waka miko sa dakava na nomo na package me laka ni vale na taliboni sa tiko kina na TV, na Wi-Fi, ke waka o pakataronga i tiko talinga na landline. Den dua, me to sana waka sama taka talimanda ya na tikino ya senga tu ni to kilana da veroni na yado, having a landline at home. Mendona taliboni me tiko i vale, endo mbeka na kaya roni to waka sama taka talim, baleta na ngunango, ni sa lako me vaya na nomo package, lako me kina na TV, na okela na Comcast, e sa tiko talinga virto na cell phone. Sa rani ko waka cell phone talinga virto na Comcast. Kena mbalimbali au Comcast mandanga ke waka iko reda. Sa tu ke saranga virto na kana TV, na Wi-Fi, cell phone, ke waka iko taronga, e tiko talinga na landline. Iyo na landline gongi, liwo na kampanya na ngono me waka ni sarkila ni sa liwo na tamati sa senga ni waka ngataka na taliboni vale na landline e lako batanga mai senga ni at no additional cost, sa senga ni kono soma kinendona ka sala batanga mai waka memboni situ ni nomo package ya manda vi Comcast ukila ni na tu taliso na kampani taliso e vatiko ya
Di na tudok Anna Rose, Ia tiko na landline sa levo nga na scam. Ia talanga na vuna, levo sa senga ni vaka landline kina sina talivoni vale. Ia ngai na kai lasa kina na ngona to sa senga ni via vaka nga taka kina na talivoni vale. O ira talanga na scammers ngo. Sa vaka nga taka talanga mai na cellphone na non voli taki. Vinaka vale vu Anna Rose. Dendua, e vinaka me tiko nga na landline, ia tokuni vaka nga taka ni tangiri mai tokuni soma na landline. Waka vonga ke wakai tuki la oi sando na lenga usa waka nga taka manda na landline ngona nga yang gai tura ke dikina gai soma ke dikina na ngona tangiri kina na nomu landline so nga nakami to na waka sama taka tiko na nonda to tos tiko na ngona go tos tiko na vika na ke na waka tore dak taki na nonda Bula waka vina taki waka raro taki tiko na nonda Bula na visinga ia ko nga e sala Vata tali tinga mai ke na veka e rauni na waka lenga telenga na nonta tumbulai rauni to tukuna na oppositions and adversities and the challenges that comes tos tiko na vinaka na tos tali tunga mai na vae se na veka rauni na waka ndrendre taka tali tunga na nonta tumbula ka vinaka beka me to sa na rauni na waka sama taka tiko na nguni sala dava so tike waka yadongo na dava roni da kaba dua tale na kau paka sama taka mingo ni tiko talenga na kela na I liu saranda tundu vanga takatuna arti waka sama takatuna arti io ova o tia savos telenindu ia e tiko talenga na arti ike senga ni arti na o senga ni waka sama takarau tingo na edana na kona na walkie talkie walkie talkie ndo tuku nito na walkie talkie ai ando talenga na kabinaka e roni to na volia tu me to waka rote ki kenta tu kena waka matu vale dana vinaka ni vonga bekenda tu sa waka motokatu ando tu mandanga na motoka tiko mandanga I vale ke tiko na boli bola roni ko bita tali tonga kene endo talanga na walkie talkie set it up me roni na ngona e ado kina indona lenga tumbukoso e ando na ngoni sala e roni tona vetar tar kina waka mata vale ke to ando vetal no taka waka levu ve ke to manda I wal ni lotu na veka e roni to menta dhakawa na wuku ni lenga tumbukoso o tia sama nindua sa rekuta dhaki mai endo na app waka nga takitiko na endo na app ngo e na taliboni e na cellphone ia na lenga yado e na noa au sangi waka sama taka hui ke waka na app e waka nga takingo ke waka sana mani vaya na ke na taliboni ke sana mani senga ni rau ni tu vitartare na taliboni rau beka ni sena waka nga takitunga na app se senga do tal na taroya so nga naka me rau ni ndato na waka sama takatiko e na nonda to itos na visinga waka ni vina katiko yani sevinga na vanoni se amatiko mai kina sevina vai na tini na miniti to na rongo vatiko na nonda to wasininga na ni ve wakarara mataki mai na tambana ni duru vanua ka venga ravitiko ani kina o Florence Nedi na wakatangi takital na nero vital no na madha sauti levo sartiko na kena vital no na kena ve sa vosa wakai durtiko mai na nonda to Vata ia senga na lenga toso nga na toso se vadava vikim do na lata na madha sauti senga beka nindo arongo da talenga na kena lembitu ko yani na YouTube channel o suritikom ni sema tinga mai sivina vai na tini na miniti so na kai rani anta senga tuni kila Vetalia saramandanga ke waka iko alako na nomu na website ni UCIS na immigration website and dendre mo na rongo da se o kila na tukutuku e soe mai o se tiko ani Florence and na kavini kua na nero vitala noa e na madhao sauti mai toka rua te kitali tiko ani e na madhao go. Sa watungo e tini ka rua na miniti me vana ka loko na sere katarawa go na vewa ka Bula tiko kina ve kimdo kede na sema tiko mai e na kavini kua. Vewa kambula tiko yani ve marama tau kelera na sovi isa sa dende onu taka ni ni mbula vena katiko ka waka talitinga na vena no miongo vewa kambula talitinga ni ve ilaitia tama imbeka wambuta sema tiko mbeka mai na city level e San Francisco senga talani ngula da vitu kina nongo yada mbula vena ka yada vakanuni vena ka sar venga ravitiko mai New Zealand and ngona saranga ngona taka ni ndo mbula vena katiko mai New Zealand vada tunan rake be sanangor Kelari rei lili o tumbeka. Wakambula talitingani ve Mili Molesu. Venaka wakalewa na sema tiko mai Mili. Wakambula talitingani ve Anna Rose Hoyt. Nimbula sandende ko ni ali mai.
au ni takani ni mbula vinaka tiko vakatelanga kena vei falena iwa mera mangiti. Nrombula vinaka, ni takani nrombula talitungana single ni kua vakatelanga kena vei kemdo ke sarana sema tiko mai ngori na Zion Shopping Center. Mai tavuan to mbula vinaka turanga yanu Solomon e turanga mai muri vakatelanga kena vei kemenrao na vei watini mbula vinaka ratu manasa ki kau ke liku wavatanga ki kau vakanuni vinaka tiko ane na vuku ni venga ravi and kavini kua mbula vinaka vilivo na ulango wakanuni vinaka talitungani vei kemendo mai ndawa samu te levu mbula vinaka neta wakanuni vinaka talitungayani vei Anna Rose ke sista serueni matei walu wakanuni vinaka talitungani vei kemeni senga talangani ngula davi tukana serengo seru uru senga talangani ngula davi tukina o Maria asing bula vinaka Maria sandende au nuitaka ni bula vinaka talitunga senga talangani on rongula davi tukana serengo na itauke ni Rambula vinaka mai Sacramento wakanuni vinaka tukani vei kemenrau and kavi vinaka ni wakarombuka ndendai. Uku mana loa, kau na uda
Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani.
E tikon beka na nomini wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika, na sarmanda na nomu dondono. Nama kamay na we bakararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi and a way kabi ni bakarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time and a radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vatamay. So enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingan di kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni Gela ko pata na kena pai ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto giri nga kina bitu sa ibo bitu tolo dio tolo do limono se o nga wale sar nga lito mito may nanomota e na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito dili bata kaya na kemo katalo bo sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu be kemadawe California. Be mamani ruane kabi kina tolu ene singlewu ni lotilewu be kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo de na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. Ai, do Bula. Sabada tikon beka na bangkaratakadaka. Iyo, do Bula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sanggay rongo ni sanggay adamay na work permit Isa vinaka. E nasang talaga nila ang gawin daw na nalaylay. Vitali mo nga ni sangatiko na pepa. Oh, isa na. Ayaw saranga. Iya, enabibuk sarmikli bukim kami da kilaraw to keso na kami. Paleta na daka retungo Iyo, di na saranga. Binangon nga menda daw warong kinabilong new and na radio Bula Duavata. Nadama? Nabilong new and a radio Bula Duavata. Na programo wakarutaki kan daw vital no tagikina na bay kame bukena non da bangra kan garabo na itabi bakadakada kay so Amerika. Rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na 10 na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na 10 na miniti na kabi ni loto lebu bay kemundo eviti. And radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamay. Senga tina ni karaw-rawan na daka-daka waka keki ba. Ia endo na kainda wipu ke kawaka mamanta taka tu na bengarabi. O ya ke tu na kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tu na senga tiku nindrai ba. Se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart may Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Raw-raw sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwa 2 toluwa diwa 1 saibarua. Merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli ena kenagona totolo 2. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 Toluwa Diwa 1 Saivarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka suburi ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vatamai. May San Francisco ki pura-pura. Sema mai gay wase.
Fijian Radio Bula Duavata to mai Kauti Keda tikani wakamalua na kavi benaka ni wakarambuka tendai na ilau na ndela isea. Koto mai kina nangona ni sasi vitongona va e na vitu na miniti e na loma ni vida na miniti ngā mai ngonda sana rongo da tale mandeni kina na kia na mai toka rua te kitali tugani na ni rovi tala noa ke Florence Nedi na immigration attorney ki roa mi vitala noa tugani e na madha o sawati ki rona numa me na toka rua taki tale mandeani e na kawini kua. Madha lako mai ki rona game vital no takatali ndua tali na ulutanga wou e na buku ngani e nonda wakararama taki tiko membaleta na lawa ni dhuru wanua. Au kilani so weekend ai rauninda na lako ngai na non tu website rauninda wakalewena ngana fomu wakata ki kenda e senga ninda ngandreva kina na vibuke e wikiomo ni na ngandreva na vibuke tumbeka sona wakata taro sona lama taro ninge bola mai na nomoni taro ndona kau au via wakandita ki talitungani kina ke wakamandanga mo ngole ani mona lako mona laki taronga indua na law and immigration e na dhurubanua wakatataro na consultation ia matanga i kuna soma tiko $2.50 $2.50 so e $2.50 na keni sau se mani $3.50 ngana miniti se ndona yaua na nomon na livi talnoa na nomon na livi atataro matanga e na toto bata tiko ngana keni sau iango ke wakai tiko na nomoni wakatataro ia na vuna o viva kongeti tiko ni kina ni wakainga taka mai na ngauna e suli tiko na maramango me mai vewa kararama taki tiko ni kina weekenda vevu ke tiko e na buku ni kena saumi tiko yani na wakatataro member letter na lao ni dhurubanua sen immigration rao ni na satu wakarau koe me na saumi tiko yani na nomo ni wakatataro tomani tiko na nonda wakarongo sere na kawini kua te indua talamanda nonda to istavi sere ni berni tungai rongo da tale na vitala noa member letter na immigration kauna vewa kambula tiko ni kina veideni Ratumbalavu ke kemdo ke desara na sema tiko ngori mai piti dela kando ndombula vinaka vakatela kina ve nau pasipa nene levu ni bula vinaka nau bula vinaka titelia ngande vakanduni vinaka tiko ani kemdo mai dau tata ne kavi vinaka ni kua senga tela ni ngole da vitikina kemdo mai seno ze bula vinaka tau kelera na sovi ke wana isi koroi tukana nimbula vinaka mai suba Lele, biling andre, biling andre, saka sama itaile. Oia yare, oia mertotoro. Davuile, viriam bitulelevu, non rengorongoro mainda. Oia, 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 oia,
mero totoro. Naselai, viriambitu lalai, non rengorongoro mai nase. Ona ia iare, ona ia, oia mero totoro. Mai no, mi sada unre nambongi, vale ni vina levu mai. Ona ia iare, ona ia, oia mero totoro. Sambalina no mamai, vale nimbia levu mai. Ona ia iare, ona ia, oia mero totoro. Sangai lolo na ua, satangamu ravasua, satangamu tangamu, satandola, tandola. Dolandola, ona ia iare, ona ia, oia mero totoro. Santina Sara na radio Bula Duavata na tavi seroia. Sama sivi toki na gona vai na tini ka vana miniti wakambula tuka ane veke mundo na marama na turanga na itando sema tiko ngori mai ndao samu velolo mai ndao samu veke mundo na kena marama do bula vinaka vilivo na vena numi tiko mai na kavini kua bera ni ndoe ni na mundo sere da sana ronga da sarmadani ngo na vitala no me baleta tiko na lawani durvanua na vanoli vongo Amerika me bakai venga ravi tiko eni kina na immigration attorney sena loini immigration o Florence Neddy. Na isala ko tiko na ngona ni rubi tal no na madha sawoti kiro na numa me vakatangita ki tali mandeani me rongo da tali ni kua ke vakai na vakaburea so na taro so mbeka na vakatataru ninge bola mai ke na nungu taliboni rauni ni text mai kina se rao talangani ni bola ngana messenger na radio Bula Duavata messenger sena nungu taliboni na vase walu vandua tolu walu lima ke senga ke oni vena katano na namba ni taliboni indina ni wasa ambiuta o tiani e na nonda tau watawatongo e na madha saoti e rauni unange sulia taleani veke muni ke wakani rongoda na vitala noa wakaburea mai so na wakatataro ka kua tale ni o ni tubaka suka ni vola mai kawe na kana taro ienta sana rongoda saramandio ni ngua na nonda vitala noa na vuku ni bebakarara mataki e na lawa ni Durbanua Amerika. Veiva karara mataki mana tabana ni Durbanua Amerike. Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Kona vana rusanga bulu ka vana miniti me bakawa wakarita ka tikonia. Nonda bulangin to kai tikoni kua Miss Florence Neddy na immigration attorney. Ando benga rabi tiko bakalewi Oakland, California. Ka anda baka binibinaka tiko. We are so thankful, Miss Neddy, that you're here with us today, that you're able to help us out here in our community on our platform, Radio Bula Duavata. Thank you for being here with us. You're welcome. Before we start, I would like to just ask you to introduce yourself again and kind of just say hello to our listeners that are tuning in this evening. Okay, good afternoon. My name is Florence Ndedi, and I help immigrants secure their status in the United States. So my office is located in Oakland, California, and I have been practicing immigration law for almost 16 years now. So, Mbula Vinaka to Fiji. Thank you. And you've been to Fiji, right? No, I was gonna go to Fiji in 2020 in October, but then COVID hit. Mm-hmm. So I have not been able to make it, but I'm soon gonna come to Fiji. You again. have to. Yeah, you have to. Thank you again for being here with us. And I know that this is very broad. Immigration is very broad. And I know also that you can help us with a whole lot of things apart from immigration, being here as immigrants.
in a huge country, in a new country, and I'm sure that you can also help us in the a whole lot of other areas in terms of the law and our rights as immigrants being here in this big country. So, where are you originally from, Miss Nedi, if I may ask? Yeah, so I'm originally from Africa, from a small country called Cameroon. We are Cameroon. mostly known for our soccer team because we have some of the best soccer players in the world, especially playing in the European championships for soccer. Yes. Awesome. Thank you. And I understand that you also have quite a number of Fijians that you've helped here in California. Yes, yes. I help a lot of Fijians. That's what I'm saying, that Fijians are my people. That's why I really wanted to go to Fiji. And I've been eating Fijian food. I have some of my best friends who are Fijians. I have helped a lot of Fijians cross over, come in the United States. Some others who are here who came kind of in difficult situations. We've been able to work together and secure their green cards, their citizenships, and various other benefits, immigration benefits. Great. So we are not going to stop now. We're still doing it, Yes, still this helping, looking forward to help more people. great. So, like I said, immigration is very broad, and I am just grateful that you're willing to come on the show at least twice a month, if not every week. So, for that, I am grateful here just to help out people. And just looking at the information that you sent me, if I may read through it quickly, just for the sake of our listeners. So, you help with asylum, citizenship, deportation, work permits, DACA, travel documents, VAWA, is that how it's pronounced? Yes, VAWA. VAWA, and the fiancé visa, green card, change of status, religious worker appeals, human trafficking, extension of stay, family petition, and many, many more. Again, it is very broad. So what would you like to touch on today? What can we start with? Well, I believe that based on the many people I have been talking to, and I've seen a lot of people miss the opportunities whereby the opportunity was there. So I want to talk about the EU visa. Okay. Yes, because this is a very, I would say it's not very known. And some people have had the opportunity to have it, but they didn't know that they qualified. So the opportunity passed. And, so your visa is, just to tell you more broadly, it's the opportunity immigrants have when they have been a victim of a crime. Okay. So there are listed crimes that the government, has in place for people to, if they have been a victim of, and I don't wish anyone to be a victim of any crime, but Don't go things being a victim, right? things that happen. We are in the United States, we are in the world, there's evil out there. So people need to know that if they become a victim of things like domestic violence, rape, um, felonious assault, Assault. Wow. yeah. They can easily, qualify as long as they let the police know. So one of the main requirement, and which is the requirement that I've seen many people miss, the chance, is because they did not call the police. That's so They true. are like, I'm afraid, I was illegal, I'm undocumented, I'm an overstay. So I was afraid to call the police because if I had called the police, maybe they would arrest me. So that's why a lot of them miss the opportunity. And it's very sad because you don't have to be documented. You don't have to be in legal status to call the police. Yes. Wow, that's such an eye opener, and I hope that our people are listening in, and will take this to heart, because I know, just working with the community, that's the biggest fear, right? Like you mentioned, undocumented, I'm illegal, I'm here, I'm not supposed to be working, I'm here working, and this has happened to me. So
then I won't even call the cops, or I didn't even think to call the cops, right? Because of those fears. Au nui taka ni sana matata tiko ia, senga ni dona kai ndondon me wakatawa te ki kenta tono ndo to lako ani se me tongirita na visa, ke waka ia the dona kai, waka tukuna tiko Miss Neddy, assault, rape, or even like domestic violence, right? Yes, and many more. And there are many other cases. I mean, robbery, people walking on the street and somebody even just threaten to rob you. Give me your phone, give me your wallet, and things like that. I've helped a couple of Fijians with cases like that, and they had their papers through that way. So it works. It works. Yeah, as long as you do the right thing on your end, which is to call the police. I love that. Thank you for sharing that. And so let's go deeper into that, right? Let's kind of unpack that a little. So you mentioned the assault, the domestic violence, robbery, and there's many more, like you said. So then, are we talking about someone, let's say someone just came here on a tourist visa. Someone is just here, maybe visiting friends and decided to go do caregiving, because that's what our people do, right? We go do caregiving, and then one day they become victims of those things, and they're just here visiting. Are you saying that gives them grounds to come and see you and be able to file for the U visa? Yes, absolutely. As long as they make their part, which is to call the police. Call the police. We will need the police report. Yes. Thank you. That just reminded me. I had this conversation with this lady a few weeks back, and she did mention that it had to do with work. I don't want to go deep into that, but it had to do with work. And she said, and you know what? They told me, like the attorney that she's dealing with on a totally different issue. It was not even immigration. It wasn't even an immigration attorney that she was dealing with. And they told her, this is grounds for you to be able to file for your immigration status to be changed and become a permanent resident. So thank you for sharing that. Is there anything else that our people need to be aware of that would help them to file for the U visa? Or is there a time frame? No, there's no time frame. So I have helped someone, and talking about time frame, the crime was committed in a soccer field. Just to give you an example, he was playing soccer, and then the fight, players, they're rough sometimes. So I don't know what happened, but one of the players assaulted him on the field, and he was on the ground, and the ear was bleeding. And other people have to hold to that, kind of stop that assailant, because he could have really hurt him badly. But thank God the police came and they took a police report. And this is something that happened maybe in 2002 or 2003. But when this person found out about the U visa, he came to see me. And that was like 2014 or 15. So just to tell you, several years later, More than 10 years later. Yes, he came to see me several years later. We managed to get him his papers, his green card, and everything. So time doesn't really matter per se. They're mostly looking at how this affected you physically or mentally. So, yeah. And also, like I was mentioning, your legal status doesn't matter in this case. You are a victim of a crime. You didn't buy that crime. You didn't put yourself into that. Things just happen to you. Yes, please, you have to call the police. Do your report. Do your police report. And then let the lawyer do their work after that. Okay? And this is whether you know the person, and I mean, it's worth mentioning that even if you don't know the person who attacked you, taking the case of someone on the street who robs you, you don't know that robber, you don't know him, he just attacks you on the street, and then as long as you make your police report, you don't know if they ask, and then you are helpful to the investigation, meaning that if the police want you
to come back to see them, and they have a lineup. Do you identify anyone here? Just go do your part. Answer all their questions. Describe the person as much as you can, because some of these crimes happen at night, so you might not be able to really identify the person clearly, but do your part and show that you really want this case to move forward. Yes. Interesting. What about someone, let's say they live together, you know, our people, we come and we help each other out. We, like a few of us can get together and share rent, right? We're all living in the same apartment or same house. And then something happens, like a fight breaks out, and everyone that's involved do not have papers. Is that, and then it got so bad that I decide to call the police. Would that guarantee me the U visa? Or at It's called domestic violence. Anytime people live together under the same roof, it's domestic violence, whether they're married or not, whether they're just roommates or friends staying together, it's still a domestic violence. If somebody got injured, somebody got hurt in a fight like this, yes, the person needs to call the police and kind of help in the investigation, because you don't want to hide anything to the police. If you call them, tell them the truth. Who hit you? Who did this to you? Tell the name of the person if you know the person, and let the police do their part. They might decide to arrest the person, or they might not. We don't know. As that part depends on the police. But you've done your part. Your part was to call. Your part was to complain that you got injured, that somebody assaulted you. And then, yes, we can take it from there and apply for your U visa. Great. Thank you so much. So I am thinking, what if someone was, you're involved with a person, you're involved like a relationship, romantically, regardless. Are you saying that regardless of whether that other person has permanent residency or not, and you're here, and let's just say it doesn't get to the point where it's physical abuse, but it's more like verbal abuse. Like because most of us get into those kind of situation where the abuse is just verbally, but it's really bad. So verbal abuse, unfortunately, is not listed among the crimes. Okay. So it has to involve some physical touching. Yeah, physical touch, or even a threat of assault. And let's say somebody threatened you with a knife or a glass or a plate. He's trying to throw it at you. You dodge it. You're not going to stay there. You run away, run out to save your life. Right. And then you have the right to call the police, and it's considered domestic violence. And at that time, yes, you can apply for U visa. It's a perfect ground. I've had a lot of cases like that of boyfriend, girlfriends, and sometimes a husband and wife. If the husband is trying to beat up his wife, it's U visa right there. Now, I need to make a little difference here, a little differentiation, is that when they are married and that the husband, let's say, has a green card or he's a citizen. I'm sorry, women beat up men too, okay? I'm just taking for the sake of the show. I'm just taking the example of the person who is usually stronger, which is a man. But sometimes I have cases of the opposite. I've had VAWA cases or U visa case where is the woman who was the aggressor, okay? So it happened both ways. So when they are married and one of them, for example, has a green card or a citizenship, the husband is citizen or has a green card, but the wife is undocumented. In that case, we cross now to VAWA. It becomes a VAWA case, which Violence Against Women Act. It's a law that came out in 2000, okay? So now with a VAWA, it acts just like a U visa. The only difference is that in the VAWA case, the two people are married and the aggressor has his papers. And we have seen cases where the aggressor had the paper, the husband has the papers, and abusing and threatening the other one and blackmailing the other one. Hey, if you don't do so, I'm not going to file for you. Right.
So I want you to pay me this. I want you to wash my dishes this way. I want you to do, this type of abuse. And that abuse at this point can be also mental. It doesn't have to be physical at this point. Okay. Okay. For your visa, it can be threat, but for VAWA, it doesn't even have to be physical. If someone has subjected you to so much mental abuse, and all this threats, the blackmailing, and everything that goes together because he's in a position of power and threatening you every day. Oh, if you don't do so, I'm going to call the cop on you. Oh, I'm going to call immigration on you. They're going to deport you. Oh, yeah. For this type of cases, they qualify for under the Violence Against Women Act because they are married. Wow, that's interesting. One of them has papers, yeah. Great, thank you. So you said this came out in 2000. So let's say somebody, because I know of a few couples that were married before 2000, and they had been, let's say they were going through that. And so the girl, it's mostly the women, right? It's mostly the women. That's why I'm taking the example of poor men. Sorry, some of you get beaten up too. But that's true. So mostly the women, and it's like that. This was way before 2000. They're married, and then been threatened, and the understanding is, really the understanding is they have to file for my papers. He has to file for my papers. There's no way that I can get my papers unless he starts the process, right? But in this case, I'm grateful that you're sharing that. For those that are listening in, that you do not have to wait for them to file for your papers. As long as there's this kind of abuse, kendo wararau ta kikimoni, sianga nindondon moni warra ki koe me na dhakavana no muni pepa. Balete ando na wakasa mendo tu o koe warra ki koe me dhakavana ngu pepa. Sianga wakai wakarita katiko Florence. That is grounds for VAWA. You getting your papers on that, on the VAWA Act. And so reach out to Florence and start the process. Anything else? I mean, I'm so grateful for that because I know that there are so many cases out there. And then we'll ask, so did you get your papers? What are you waiting for? Oh, no. I'm waiting for him. Like, he doesn't want to do it. He's threatening me with this, or even she is threatening me with this. Oh, I won't do your papers. I won't file for your papers because of this. That alone, right, can make them eligible for VAWA. For VAWA, and like I said, provided that the husband, in this case, has his papers and they both are married. Let's say they are married, but none of them has their papers. We fall under the U visa case, whereby also blackmailing, extortion, like we say, assault, rape, incest, all of these things, like we say, robbery will come into play at that time. Awesome. And domestic violence, of course. Thank you, Florence. Ke mani sono mani wakatataro e na wika ki rumai vital no takatika ningo. Ninge wola mai o nangai se matika mani ve Florence. Another question, something that pops up just listening to you going on about VAWA is, or the U visa maybe. What if someone was in Fiji and, they came to the United States? Because I know that I have friends too that have done this. They come here because it's like their way out of an abusive marriage or an abusive relationship that has become so toxic and almost deadly. So like they're here and there's police reports back home. They filed for those police reports all those years, and now they're finally able to make it out and they've made it to the United States. Is there anything that they can do to be able to have residency here in the U.S.? Well, for this type of cases, I usually look into asylum. That's where we can go through their specifics because, as you know, every case is different. Right. Okay. But for U visa of VAWA, the crime must have been committed in the United States or its territories. So it has to be here. Okay.
So people who are coming here because, okay, the abuse took place in Fiji or in another country, they cannot apply for U visa or VAWA. But because they have to escape for their lives, they can apply for asylum. And at that time, we're going to go deep into listening to them and seeing what is happening, whether they can receive the help from the government, what happened, has the person been arrested, has the person been prosecuted, etc. So there are a lot of details that we need to look into and see whether the government was able to protect them or willingly refused to protect them. Great. Thank you so much. Is there anything else that you would like our listeners to be aware of, to know, or be enlightened about in terms of the U visa or VAWA? Well, all I want to tell people is that please, ladies or men who are suffering, stop suffering. There's a way out. There is a way out. There's You always know, a way out. there's a way out. The law is there to protect you. And there are things that have been are in place for people like you. So don't stop staying under this abuse, an abusive marriage or abusive relationship. And if you have escaped, just see the lawyer. I've seen place. Oh, to him, but you also have to be able to think about yourself for sometimes. So it's a call that you have to make on your own. Nobody will make that call for you. But if you are tired of going through an abuse, because I know many women die as victims because they keep tolerating violence in their marriages, in their relationships, and at the end they're dead. So and the true. person who did it is alive, maybe in jail somewhere, but you're going to get out eventually. So, yes. So true. Thank you so much, Florence. I know that it's broad, immigration is broad, and I can ask 101 more questions, but my question right now is, do we want to overwhelm our listeners with all of that, or shall we just leave them to, bite size for today? What do you think? I think for today, let's pick, we will go through different topics in immigration, in over the several weeks that are coming. We're going to try to pick one topic of interest. Yes. And try to develop that. In the meantime, some people have personal cases, personal questions that we can't possibly answer here. We can only give general information. They can always contact me, and my phone number is available. Yes. And they can contact me. We can schedule a consultation, a one-on-one consultation, and dig into the specific and see what we can do to help them. We're here to help. Yes. When you choose to become an immigration lawyer, it's because you have a heart for the people. You do it because you want to help people, immigrants like myself. So, yes. Thank you. Thank you so much, Florence Neddy, attorney at law, immigration attorney. Thank you for being with us today. We are so grateful that you were able to avail yourself, knowing how busy you are. So we look forward to our next session, hopefully next Friday or the Friday after. Probably the Friday after. After. We'll see. We'll discuss that. Okay. But if there's anyone who has a quick question, yes, regarding what we said, and maybe there's something that they didn't completely understand, we can take a few questions. Thank you. Any questions for today? I know I could see that people are listening, but I don't see any questions for the lady that had reached out earlier. I now kerker ninge vitartar ke ni vitartareani vat ke Florence ke segandor nge vital notali otingo menge madalakina na vikaironi dhaka. Thank you so much. And if there's anything, reach out to Florence. I will put her phone number on our platform. And if not, you can always reach out to me, and I will connect you with Miss Florence here. Thank you so much, Florence. Naka, thank you. Naka, you have a good one. And until next time. Viva Carrara Mataki Manatabana ni Durbanua America. Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vata mai.
E tikon beka na nomu ni wakatataro me baleta na lawa ni Duruvanua Amerika, na tawasarmanda na nomu dondono. Nama kamay na we wakararamataki may natambana ni Duruvanua Amerika. Pangodi and a way kabi ni wakarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time and a radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Watamai. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi o ia ketuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nomni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwa 21-2-diwa-ono-ono Saivarua merto bakarotaka katalada mai na nomni boli-boli ena kena ngona totolo tua-tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21-2-diwa-ono-ono Saivarua. Erto ngarap talanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondra to stoa kena nomu mate ni katua. Rendran beka na ngwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kena programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungode na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Ai, do Bula. Sabada tikon beka na wangkarataka. Iyo, do Bula vinaka. Sato se vinaka sartiko. Sangai rau-raungo ni sangai adamai na work permit Isa vinaka. Ena sang talanga nilengo nomdo nana leilai. Vitale matanga ni sangatiko na pepa. Oi, sartina. Ayaw saranga. Ia, ena bibuk sarvikle buke bukamenda kila rauto ke sona kame. Peleta na daka-daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warongo ki na belonga new and na radio Bula Duavata. Na dama? Na belonga new and na radio Bula Duavata. Na programo wakarotaki kanda vital nota gikina na bei kame bukena nonda bangra kangaraba na itabi wakadakadaka so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na 10 na miniti bei kemundo Amerika 7 na 2 and na 10 na miniti na kabi ni lotu lebu bei kemundo e viti and radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Watamai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doito na bundi ng dalos e tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana-kana. Kaya tiku talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan na bani manray pai kaya na bungatale. Gawin na JJ's Food Shack. Diwali mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata sa may botong tini kawana miniti me 5 na kaloko no itakanio niya Nia vipu ke wakalilai na vika sokero mai vital no takatiko nio yake Florence Nedi na immigration attorney vipu ke sartiko wakalibu wikenda na itokei ke wakai tiko sana no muni wakatataro na buku ni vika sokero mai vital no tiko ni kina ena kawini kua ni ge volanga mai wakotamai na no muni wakatataro kina messenger na Radio Bula Duavata rau talanganio ni mbiutanga mai ve yau una buninda kua ena messenger sena taliboni vaseva walu bandua tolu walu lima. Waseva walu bandua tolu walu lima. Nonda programo katarava, nonda vital no katarava, usretikam nini sa matinga makina. Wakambimbi ko ni sa levu era sa green card mai, sa ngole tiko mai, sa ngole bata tiko mai, kena ibola tara ni dakadakai. Koya kitona numa nina vinakamenda na mai wasia tiko yani na beba no taliso, na belonga niu taliso, e tu ena vanua levu ngondo wakatoka itu American, the land of opportunities. Koya
ke rona mai vital no tiko ni kina e na ono na kaloko ke turanga nei tācho ve sanangarase e na wuku ni longa niu ka sa venga ravi tiko kina rauni na soli waka sama tiko ni viki manina loma taru tiko meu tiko vu manda wakadava se vena vanua roni li dhaka kina usa senga ni tali taka na dhaka ngo wakambimbi ni toke la tiko na caregiving e senga ni senga ni o ke anda ke de roni da mai dhakaba sanda na mai dhakaba tumbe nga ambaleta ni sa senga talindo na kai roni da dhakaba na dhaka sa ko saran bek nga ya ke waka inda kila ni tiko tali sona vanua sona options inda tuku ni tu karao ni na laki waka dhaka taki kina why not dava na buna menda tōku ni mai vital no taka tiko ni kina. Koe au, sureti ka mani se ama tiko ngā mai kina nonda tō Vata nonda tō programo ina kawi ni kua, Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti kenda Vata tiko mai. Sa watongo e tini karuna miniti me 5 na kaloko e na sera ka tarawango, au na via wakambula tiko ni kina, ve kia mdo ke sara na turanga na marama do se ama tiko mai, e na veiva nua ndu e so. You want to be smarter. Do se ama tiko me kina, e na kawi vinaka ni kua, wakambula tiko andi ve titeli ngā ndeve, ngā na vunua ni se ama tiko me kina, wakatel ngā kina ve wana isi koroi tukana, nimbula vinaka, mai suwa i vendo se ama tiko me kina, na kawi ni kua, singalevu tiko ni wakarawai ve kimdo me vanua, mai viti, au ni taka ni draki vinaka tu, wakatel ngā kina ve Becky D, nimbula vinaka mai na vula, lau toka vinaka na se ama tiko mai Becky, nimbula vinaka, wakatel ngā kina ve Maria Asing Lengeta, wakanuni vinaka tikana ve kimni ma, mbula vinaka Mili Moalesu vinaka na se ama tiko mai, na kawi ni kua, sengatala ningula tiko na serango kem to ke sarna family do se amatiko mai San Jose bula vinaka maramatau ke lera na sovi vakatala kina ve tila kena nona matuvu vale turanga tau vakatala kina ve nunguiada dombula vinaka bula vins ke neita mela vakatala kina ve noa ke tasha ke kem do ke sarna se amatiko mai ngori mai San Jose au ni takani dombula vinaka tiko and Radio Bula Duavata San Francisco no mani tokaningo una vuninda kua ni bula vinaka Sherry Vandinga.
Vata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata vai. Ia sandina sarana vakatutusango e kandina me vakarto mai serataka tigoni avi kianda na seni aka trio. Kato mai kina nangauna ni sa sivitongona 5 e nandua na miniti vakanuni vinaka tigoiani sevingana vanua ni siama tiko mai kina e na kavi vinaka ni vakarombuka ndendai na karusanga vula katol ni singa ni vula Februari totolo tungana tosa ni ngaunai. Singa vakaroa i tiko vikimdo mai viti au ni taka ni tombula vinaka tiko ar to vakaritaka tiko mai so ni badi vakileito nan raki uda vikimdo mai viti verto mai viti e vikenda to ya sanango era vakaritaka tiko mai nandau nin raki ni tona vakila tiko na uda na via miri toka na uda e na bongi ni singa tambu ia toka nan raki e na moni madango senga soti ni batambata me bakana batambata to vakila tiko mai na vida na mada o sa otingo ia bakani sa teka bu mai me vakilei toka na katakata sa katakata toka mai vakalilai toki la tiko na bula o mati na bula mai ngo sa na dawa tiko ni kena na bula batambata ka sa teka bu ni kena na bula i tumbu se na spring na autumn ndo toka na vakasarava na kena visau na roni kau na vuni kau na sini kau ndo toka na ngona sa me visau talitunga kena na raki ia se mani vakadawa tu na ve visau
Radio Bula Duavata ni sema tuk ngā mai na kena vea kavi, ni moni te kena wakarambuka, na vida na madhango tu se na vese mati tuk ngā na bongi ni moniti, buke lulu kena wakarambuka, ia wakasangai tiko e sona ka, me rauni na gai tau dhoko kena, na nonda tundu vese mati tiko mai na moniti kena wakarambuka. Radio Bula Duavata, waka vinu venaka tiko vekimni ke de sara na sema tiko mai, vekimni ke de sara na leo vitu sanga vuluka rua na undolu na leo ni nonda tau matabu vale. Ka leo undina na waka vinu venaka tiko, vekimni na dau wasia tiko ani na nonda tau watawatongo, vekimni na muria tiko mai, wakatala kina vekimni na sandu subscribe tiko yani kina nonda tau YouTube channel, vebu ke sara tiko wakalevu, na veka so e rauni na mai rongodi tiko e na nonda tau watawata, e na kena sanga itunga, me na dau wakarara mataki tiko, wakambimbi, vekenda tau na sangole mai na vanua livongo Amerika, e levu sara na kai tu ka rauni tau wakaingataka, me na vuke kenda tau e na nonda tau mai tau iau tiko, e na vanua livongo se mani tongole mai waka sar vanua, se tau sangole mai, tau sambiu vanua mai, tau sangole wata keda mai kina nonda tau matavu vale. Se mani wakadava na mundu tostoso mai, do se amatiku ngā mai e rauni na tu e sona ka, e na dona mai ukei tiko kina, e na nonda tau watawata ngo, e na veka e so endo ua sei tiko yani, e na nonda tau watawata, na Radio Bula Duavata, e na vea kawini moni te kena wakarambuka. Sa se vitongo na vitu, e na tolu, na lima, e na tolu na miniti. Ongo na rongo mai wala ni songo and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Pida tunga nei rongo mai wala ni songo e adhara tiko mai wikanda nei kawini kua, matai, me maleta tunga na nonreto marau taka tiko nei ka rusanga wulu ni ambaki, ni nonreto sa didi tiko mai, e na vanua livongo Amerika na First United Methodist Church mai Santa Rosa. 20th anniversary celebration, First United Methodist Church mai Santa Rosa, vesoreti raramba tuyani. Vikiomni ke de sara na itokei, e na vevanua e so, vevanua vole kata, Vikiomni talanga mai na vei state tale so, me wakani voleka ni madhawa rua tiko na kena maru taki tiko na aika rua sanga vulu ni ambaki, ni nonrato venga rabi voli mai na songo lotu na First United Methodist Church, e na tekavu tiko, e na tekavu tiko e na lotu levu mai ongo ne ka rua sanga vulu ka Dionisinga na venga rabi ongo ka vulangin to kai tiko, e na kena mai maru taki tiko na 20th anniversary celebration ongo, vulangin to kai tiko talatala Iliasa Koroi. Ngoli tiko mai nonta manola mani o viti, e vātiko ngoa na i tuwa ka sambiu rau tiko, au wakamauta ni na ndona singa rau ni na ndua vertona venga ravi tiko e na komiti, ni kia na didi waki tiko na songo ngo, dana mai veital noa tiko e na nonta tau wata na Radio Bula Duavata. Ka rosanga bulu ka dioni singa e na lotu levu mai ngoa na ono na avema mani ono, e na kavi e sana wakaidhuri tukina na songo ni vekenta waki. Ndola tiko kina na songo ngo, wakaidhuri tiko mai na Stony Point Center, o e ana rua ndua lima saiva Giffen Avenue, Santa Rosa. O e ana lotu levu mai ngo, wakarombuka na mataini singa ni vulomati e na vitu na kaloko ne kavi, wakaidhuri tiko kina na lotu, e na olo ni walni lotu e na Montgomery, o e ana ndua lima ndua Montgomery Drive, Santa Rosa, e ana wakarombuka. Wakarawai ne karuni singa ni vulomati e na tini na kaloka na mataka, wakaidhuri tiko kina na Mission Outreach, Reflection Time, e na wakaidhuri e na vanua watangao ya, na olo ni walni lotu mai Montgomery, mai Santa Rosa. Singa tambu, ne katolni singa, e na tini kandua na kaloka na mataka, na wakaidhuri tiko kina na lotu Vata, kana ia na teko butiko na lotu na ndua na kaloko, e na ni wasoti au e na tini kandua na kaloko, Ndua na kaloko sana wakaidhuri kina na wakasinga levu, o tia na singa moniti, na kawani singa, e na vitu na kaloka na kavi, wakaidhuri tiko kina na Youth Outreach, mai na Stony Point Center, mai na tu siti kina lotu levu, tu siti na kalima ni singa, kina lotu levu na vitu ni singa, e na wakaidhuri tiko kina na Evangelism, e na vitu na kaloka na kavi. Kina palambale ana lotu e na vea kavi, mai na teko butiko na vitu na kaloko, wakaidhuri talitunga na Fellowship Hall, au wakambauta, God na olo ngani wali lotu mai Montgomery, o tia ana singa tambu, sana gai
wakaidhuri tala tiko kina na lotu ni vei tala farewell service and na katini ni singa tambo na katini ni singa ni vula machi and na tini kandua na kaloko na mataka lotu ni vei tala kasana mai dhava tali tunga kina na songo ni kena maru takitiko ni karusanga bulu ni ambaki ni nona to benga rabi boli mai na valni lotu na First United Methodist Church mai Santa Rosa. Kera i tunga mo ninge vei tukutuku ni takatokayani ni vei sureti mendangole ani kina wakaleolebu Wati ni tukutuku ya adhara tiku mai na nonde rongo mai valni songo ane kavi ni kua membaleta tiku ngana vei sureti kena Bula Bay Easter Sports Day. Bula Bay Easter Sports Day sota ni volleyball kawakatel nga kina na netball volleyball kena netball and nei katolu sangabul ni singa. Wakarawai nei katolu sangabul ni singa ni Bula Mati na wakaidhuritiku ana Jerry Rayba Ash Park na tolu vitu tolu ono 5 Ash Street Newark. Timi ni netball kena volleyball $100 tiku ngango na kena tori na timi wakatarai tiku ngana timi veka mni na timi ni sembera tiku ni wakaleo fomo se register mo ni na wakaitavi na sota-sotongo ronan rau $5 na idhuru dona timi ya na idhobi erto wakarau takatiko na idhobi lebu $2 $2 na ilabonganga erto wakaru takatiko na isongo na komiti erto mbita batatiko serto dido wakatiko na soto-sotongo $2 wana timi nganga na netball wakatelanga kina na volleyball runners up erona yan $2 wakaru takito kina na kakana kina vekatali so karauni tula ki maru takatiko wakamata bubali and idhur veke mnina timi ni volleyball kena netball ni na via wakaitavitiko na soto-sotongo rauni ninge vitartareani ki Peter Isaac na taliboni va seba walu ono tolu vitu tolu rua walu va Peter Isaac va seba walu ono tolu vitu tolu rua walu va yani tukutuku matela lai membaleta na soto-sotongo rauni ninge vitartareani ki nemani tava seolani entavuni wai na taliboni 52 saiva rua ono 5 diwa vitu va ono 52 saiva rua ono 5 diwa vitu va ono yana soto-sota ni Bula Bay Easter Sports Day vesuretira rambatu yani koya na tukutuku rua ya dharati kumaina nonde wasininga unani rongo mai vale ni songo ne kavivenaka ni kua se mani songo dhava do lewena tiko se ando sengai na vuda me na tau yabu takitiko ena mbaki ongo ke sembera tiko ni se tau yabu tiko mbeka nom do ituba dhava ngai nom do ituba tiko do bako tamai ngo endo na vanua sengo ni sala e rawa ni na veibu ke tiko kena na radio Bula Duavata e na noma do sasanga mai kadhi waki wali tiko yani na noma tiko radio Bula Duavata e tau i vura kede senga ni Senga ni wakatamba kinduanga ki weekend to in a Bay Area se California tau i vura ke tiko na nonda to wata ngo na radio Bula Duavata santo lewe ndo wakarita tiko mai viti ra wakavina tiko mai na nonda to programo koya ke wakai tiko na nondo sasanga ni songo se mania se vura davo ndo tiko kina ndo wakota mai biunga mai na messenger na radio Bula Duavata se ranyo ni mbita talenga mai viau na messenger una buninda kua se veitale matakimbau yana bengo ni sale so e raunio ni wako tame kena na nomundo i tukutuku se mani sasanga dhava ngana kumuni lavo na lotu na kana na wakataka kana mbeka se na ndola ni wal ni songo wal ni lotu ni wako tame ngo indona vanua e raunio na mai kadhi wake wali tuku ni kena na nomundo i tukutuku and a radio Bula Duavata mai ni rongo mai wal ni songo. Ongo nai rongo mai wala ni songo and a radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Tantu sera katarabangoni sama isivi toka na 5 na tini kan 2 miniti se amatik nga mai ono na kaloko kero na bebital no tiko nikena ki toranga nita ia na ngono mantangango no be bakambula tiko nikena ve bakalala se ni kausu nimbula vinaka na se amatik mai nandera na kavinikua wakatel nga kena ve cheli tambua mbula vinaka cheli sa vaka nanumi andi sera tiko na e kavinikua ungerede tiko ni sa lingoni tiko ningawi o andi sera o waka nuni vanaka tiko yani o ke lani ndona kana no muna mistake koe tiko na ngonongo
Wakambula talitungani ve vilivo na ulango vinaka na sema tiko maindawa samu teilevu. Ndombula vinaka era tali tiko na marama lako vata tiko ke na sarangito. Wakanduni vinaka tiko yani na moni madhango. Wakata lakina ve vini ana na ivalurua. Mbula vinaka vini wakanduni vinaka talitunga yani. We kamto ke de sarna marama ni nandronga mai na lawai pottery. Unitaka ni toso vinaka tiko na tulikuro na kabi ni kua sena singelevu ni kua. Mbula vinaka Amanda Raj, venga na vano ni sema tiko mekina na kavi ni kua, senga talani ngola da vitiko na serongo, anambongi, nimbula tau, mbula vinaka marama na ita, Sherry Vandinga, vano ngao ni sema tiko mekina na kavi ni kua, unitaka ndio nimbula vinaka tiko. Sabolai
Ai, dong Bula. Sabada vtiu mbeka na bangkarataka. Iyo, dong Bula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talangan nila ang gawin do na nalaylay. Vitali matangan ni sang atiko na pepa. Oi, sardina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarmakli buka kamenda kilaraw to kesona kame. Paleta na daka retungo eh. Iyo, di na saranga. Binangon nga menda daw warong kinabelongan new and na radio Bula Duavata. Nadama? Nabelongan new and na radio Bula Duavata. Na programo wakarotaki kan daw vital no tagikina na bay kame bukena non da bangra kan garaba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka isibi na ba na tini na miniti bay kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bay kemundo eviti and radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai.
Venga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau Dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Viwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Tamu kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulutanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki sewa say ena matanalevu. Ulutanga di tosa kiliu. May boyong giti kandaw velabeti. Romodan isipin na doon na tinaminiti Viti na may Singatu City, 7-5 na tinaminiti na may Singamoniti Emerke. Nadamoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. Etigo kena nakakana mga biti mipakana kokonda. Lobong benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabioka. Nakakana mga langi mipakana steak pakayalo ka kena coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya ito talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan. Pani manray pay kaya na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavito sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Kena radio Bula Duavata kenda wakikamnina singay sama boti ko mai kena dua talena nonde wasiningauna. And I kabi binaka ni kua ni taka ni bula binaka tiko se vinga na vono ni siama tiko me kena ni taka ni tosa binaka tiko na kena ngarabi tiko na bitabi kede sara ngarabi tiko au ni taka ni ngarabi tiko na matan renre dona ka bimbi oya menda matan renre tiko na vingo na kede ndo ngarabi tikina sema ni vaka dava sona ngona vaka tumbra rawa sombeka na ngona enda loma oda tu nda loma bibi tu ia kambimbi oya menda na vinga tiko na matan renre. Tomani tiko na ndavaka rongo sere na kavini kua, ona via vakambula tiko yani vikimrona vitadini, ve liku vabatanga ki kaumbula vinaka, vakatanga kina ve serua e nima te walun rombula vinaka na marama to toka, vakatanga kina ve seiru sile ano, vakanuni vinaka tiko yani vikimni, vakambota e sema sara tiko mai Otago, North Otago and kabi binaka ni kua singalewu tiko beka ni wakarawai viki mundo mai sanongori wakalala sini kausu ni mbula binaka no menita litu ngano serengo Nongu viti lomani au solia nongu mbula Kosaka waitaki Kalebeyahu nanongu itabi Eno murokovi Keino mungarabi Satepe Ningito, Buddha Nibbana.
Wakarokoroko no mui teki teki Virikoto Elomani wasaliwa Engubiko na baby auliliwa Ramani singa Keina vilani vula Vanuando moni Vanua nimbula Autu yanga Umakanananu Kina nomu yanu yanu Dukubunga Bula binaka Gai marabimbalahu Reti au lesu Kinoguyabu Solino ngumbula Kibanuatamu Virikoto Elomani wasaliwa Engubiko na baby auliliwa Ramani singa Keina vilani vula Vanuando moni Vanua nimbula Virikoto Elomani wasaliwa Era Radio Bula Duavata na itavi sero e asa mai o te kinangoi rua sanga bulu kadio na miniti me ono na kaloko undiva mantanga me rauni wa wase ayani na video lako wate tiko ke na sero e asa mundu ndina na wano to toka na nonda wanu ai na vi wano ke de tukina na veka e to toka au wambota ni Buli e tōna kalou na wewa noa kewe salawata tōkena weka e waka i wuku tōkena sambundu ndina na wano totoka. Ko e a kanira rauni sasenga ni rauni ndo wakatangi takani se me wakari takani na videos e so e salawata tōkena we sere o irana do langa sere na ngonongoa sarata ka wata talinga mai sa lako mena sere lako wata mai kena yalo yalo kena videos io. Me wakangani sa wangangado takatiko na lawa ni copyrights na nonda tō wata ngon na Facebook se ni walamata sa senga kina nindo rawa ni una mbiuta ya ni na videos mbalet kiona game bita ni na videos ni na reda mai sona ngona e sana boko di kenda tonga mai e sana tangu tu walivi na nonda tu isema na vanua tu mai vese ma titiko kina ngo sa kota na waka nui ni na dona ngona mai muri sana rau ni na waka vinaka takitiko kina na nonda tō wata na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata tiko mai. Sa mai watonga ruasanga vulu ka walu na miniti me ono na ka loko e na ono da sana sema saratiwa ni kena ki turanga nei tā chovesa nangara se na vuku ni vengarawe na vanua e sami vengarawe tiko kino koea e na rarani wanga vuka levu i San Francisco koea au sa nana maki tiko e na vuku ni rona mai vital no tiko me rani na vivu ki tiko ani o koe.
Be bakarara mataki tiko yani be kiomoni na vakatatarutu, lo matarutu, seng tumbeka ni unise kila, i be na vanua, me o lako kina, sengei adavo mai Amerika, se sengei raumbeka na green card, sa rau na thakadhaka na ngonongo, koe au suri tiki mani ni se amatiku ngā mai kina, na madhau sa o tike wakau ni adhalata na ne rowe tala noa ke Sarah Saukuru, suri tiki mani se amai ani kina nondato YouTube channel, o yana Radio Bula Duavata YouTube, tiko kina na ne rowe tala noa ke Sarah na madhau sa oti, and nonde rongo tala ngā mai na vilonga niu, koe awe wasi e tiko ina koe na non dhaka e rau wakadhawa nindua, ngole mai me rau ni ko mai dhuru na prokaramu se na rambeka ni ukai na system ni vanua li vongo Amerika ka me rau ni ko li dhaka kina waka mata ni tu venga rawe na tambana ni mata ni tu li vongo Amerika koe ana Io na le dhaka e na dua na tambana vau ia, e na rau sara se rau ni ukai mbeka ni rau ni ko nuindei, e na vuku ni beka e so e sana rau ni ko na tubana rau tiko ani na nomu dhaka, member letter na nomu na singo sana le dhengu kina se na retirement plan, na pension na beka vau ia, ia na kena waka mate lalai ko ia, u suretikam ni, Ninguém se copa yani na nonda to YouTube channel, na Radio Bula Duavata YouTube, e tiko kina ni rovital no ke Sarah Saukuru, e na madhau saoti, e na i rongo mai na velonga niu. Ia ni kua, ke rana me vital no tiko ni kina, ke chove sa nangara se, e na ono na kaloko. Tiko ngana vital no, e na wano liabungo San Francisco, e na bulango na katini ni singa ni February na madhawa rua saoti a mai wakana numi tiko kina na embaki vo se na New Year celebration Chinese New Year. We kenta na kilawe naka na banongo San Francisco, we kim ni talanga o ni senga tiko ni se toru vinaka o ni senga ni se kilawe naka. Dona banongo San Francisco e ralewu kina na ngole mai na matanitu waka isia. Waka mbimiti korto mai China. Ngoenda na banua kara mai tau manda kina ni mbera ni rangai lako yani kina vei state tali soe na banua libongo Amerika mai tau ia busaranga e na nonra na Chinatown i San Francisco. Koia na ni mataka, dina ni asa rai adhova na nonra na embaki vau se na Chinese New Year, marutaki ni katini ni singa ni wulango na vula February na madhau rua saoti. Ia ni mataka, ke wakau ni tiko po leka i San Francisco au suretikam ni ngole ani ni le sarsara. Ke wakai senga o wakambauta ni na rauninda na saraba tali tunga na vei channel Keda Sara news channel e na nonda toba nongo o San Francisco. Member leta tiko na tai ambe ka ndo wakai dhuri tiko na vei ambaki. Ka salabata tiko kena maruta ki tiko na nonra New Year's se na ambaki vau. Kena adhobi tali mai ndo tali na ambaki vau. Wakatokai na Chinese New Year se na Lunar New Year. Ia wekenda tau i San Francisco. Tuko ni tiko ni bato loma taru taka tiko e o na dhapa manda na nduindui ni Chinese New Year ke na Lunar New Year. Au sange waka reida tiko na Chinese New Year ia na kila e marutaki na yambaki vau e na remata ni tu waka e si e so. O sang mande ni kila we kiomuni o dona ngona balavu o dona numutunga ia ni tukuni na Chinese New Year e maruta ki ngā mai China se wirangana kai China ia sang ni wakakina na ngonongo o pambuta baletan beka ni sa tosa nem baki nda sa viduru maki sa mai iado na wakawati da sa vi tosa ki talinga me waka tu sa takaba tungo tu sa miti kungo i San Francisco na walengango sa nandona nanda tu koro i sa nangoe me ia sa marau te ki talitunga kina na Chinese New Year e na vei matini tu waka e si e so me wakata ki Malaysia, Singapore ke na vei mata Vietnam, even in Vietnam, Thailand na vei matini tu Keda Sara e do marau te ki tiko kina na Chinese New Year ia aunque loma taru taka talinga wakadhava do ki la tiko na embaki ongo se dhava saramanda na vuna se atau ia manda wakadhava na kena do wakatokai tiko na Chinese New Year na viambaki do vatiko ongo na the year of the rat or the year of the cat vatiko ia na embaki ongo e wakatokai tiko na year of the dragon. Ke lambe ka tiko pu wakadhava o sange wakawili ka tiko au no numa miwa se atu matanga yani me wakaninda se tiko ngoe na loma ni ngauna ni kena marota ki tiko na Chinese New Year yang baki ngoe wakatokai tiko
the year of the dragon. Te kupu wakadhawa na kena mai maru taki tiko na veambaki ke na manumanu e wakatokai e na veambaki. Iambaki dhava mandando sudukina. E tini ka rua tiko na manumanu. E rawaka e adhani tiko e na veambaki. Sangeir tu dhawiri tiko. Dhawiri tiko na manumanu go. Bekenda tou na sudu e na duana embaki. Dio sanga vulu gondona kau senga ni dongu le dava rao 1972 tini ka dio vitu sanga vulu ka rua. That was the year of the rat. Ke wakando asudu na tini ka dio vitu sanga vulu ka rua, year of the rat. Na matainingo na urongo ada mandanga kino yao. The year of the rat. Wakami unini waka ninda sakila ke ditu na kalavo. Ia, aunge wakawili ka tiko, senga, e mbo manu buku toka na kalavo. Tuku ni na yalomatua, na buku, na sasanga, na vekake de vau ia. E rawakatokai se kunei veira na sudu e na mbaki o ia. Ge vātika e wakasamataka te every 12 years na mbaki na year of the rat. Every 12 years, and if it didn't go to Nambaki, Lindo Talkina na Year of the Dragon. So, Kavaka ni sudu tiko na Biambakioya, Nisaroni Daka tiko na Manu Dava, e Vakatokai and Nambakio ni sudu kinai. Yeah, na Kenny Talano Evango, a tikabu, na Kenavakatokai mai na Vi Manu Soki na Yambaki, na Viambaki, tukuni na dona na nonra kalubu e na ngauna sarando tukuna ngananguna, na Yambaki sanga vulu sauti, e na Yambaki sanga vulu sauti, e waka na nonra kalubu e na ngono ia, au sangango mi umbita mandeani na keni tamba, waka nuni tiku ni senga ni to na senga ni namboko di kenda to e na kavinikua na non te Vata Vata, me wakasono ngona dumbio ni tamba se mbio ni na video sa awetinga sa artombo ko dikenda to mai. Watingo na non to kalovu e na ngono ya na Jade Emperor, na dana na Jade Emperor. O koe sange ngona e tau yabu mai wasi o koe sarangai teke buna mai na ndui na yambaki ke na manu me rawakatokai na viambaki soe. So tini karua na manu watoko ngona na kenruto irai na tini karua na manumanu ke na ndui ni ambaki. E vati kongo, te asangai na keni tala noa e vango ni o koea, ngai dhakabu koe me ndua na veitau, me raveitau ia ni oira na manumanu, ia na non raveitau ia ni go oira me rangi tako sawa ia ni ndua na udhiwai. Me ra tako sawa ia ni ndua na udhiwai, me rangi iadho ia ni wa. Oira nga erna iadho ia ni, oira ia e na ndua na ambaki na wakatokai veira. Koea na kai lasa kina na geitukuni na kene tala noa, na rona manumanu go na pusi wata ke na kalavo, non ronga sengase, ni ora ro sanga ni rao ni na tako sawa na wai, na udhi wai, ro sangai kero rao wana bulu makau me ro bondo. Me ro wakalele wana, me ro bondo, me wakalele di rao itai, sangai tukuni ni na bulu makau, ke wakai ko sudu, and the year of the na ox, tukuni ni ke waka ko sudu e nandua na ambaki, ka wakatokai the year of the ox e na bulu makau, na anrumbeka, i rea, e tukuni ni rando e alobinaka. Yeah. O koe ngona na nona e alobinaka, koe sange mani wakawondo ki rau e wawai rau na kalavo ke na pusi, gai iadho itai na kalavo. Tukuni ni o koe bilingi pusi wai, gai iadho ani tai, koe a, e do wakatokai ki na kalavo me ngase, do sasanga, the year of the rat. Yeah. Na mbakingo is the year of the dragon. Mbakingo na year of the dragon, koe a, na taiambe, e na wakaidhuri tiko nima taka, e na watiko ngona kene rirai. Na wuna kuta veke mikinango, baleta na the Lunar Parade, kona wakaidhuri nima taka, i San Francisco, e ndua beira tukuni, ni wakatokai ni ndua beira, one of the 10 biggest and the best parades in the world. Pura tō dhoko, ni rawakatoto wataka na tini, na taiambe vango, endo dhaka na vese pura, endo verto na tini, kona Lunar Parade, endo wakaidhuri San Francisco, e na veambaki. Koea, ni mataka ke wakao ni tiko a poki na i San Francisco, se na veivanua e so, rao ni ngande tu mai kina, ni mai sarsar tu,
e na buku ni tai ambe kana wakaidhuri tiko ni mataka na kia nambalabu waka sa mataka manda nambalabu ni Dragon Go e rote tiko ni Ronan Rau onos anga bulu ka walu na fiti na kia nambalabu o Ronan Rau onos anga bulu ka walu na fiti na kia nambalabu. So koia Luna Parade is one of the top 10 in the top 10 parades in the world. Teka butiko ni 75 na tinika 5 na miniti and e kawi ni mataka lewu sar na songo na wakaidhuritu ni mataka na city lewu i San Francisco ngoa be kia mnia na kilawe na katoka na ngoni sali San Francisco and teka butiko mai na ngoni sali rua na 2nd and Market Street e ana ponua e na Liba kaidhuri tiko kina na songo, kina maro teki tiko na Luna Parade, kana wakaidhuri tiko i San Francisco, ni mataka, wakairongorongo, o kila ni ke wakainde tiko woli e sanangoa na vinaka me tuli sa rabatu, to sa yadha rome na vanongo koe ando tuko na sindra ni ndo toka to sa yadha me San Francisco, ke wakai sona kawango endo ki laita ni kina o San Francisco, tonga i sini la kova, se ke wakai to sa yadha me Amerika, to sianga ni yadha i New York. Senga ni rasar ni tokai ni to sayado mo Amerika ke wakai to senga ni ade New York levunga na ka tu e na vanua levungo ka rau ni to mai sar to kena rau ni to mai kai to kena ni to sa mbutu ki Amerika mai wakanu ni vena ka tiko ani na radio Bula Duavata se venga na vanua ni se tiko mai kena and I kabi vena ka ni wakarombo ka ndai no mani to kaningo una vuninda kua se tiko nga mai and ono na kaloko enta sana siama tiko ni kina ke toranga nei tā chovesa nangarase e na buku ni nondatou wetala noa member letter tiko na vi longa niu e na longa niu e sa mai vili niu tiko kina ngo toranga nei tā e na vinaka me tō mai rongo adamanta e so na keni tal noa se so na kia na wakamatela lai mena bibu ki tubi kia tatou e na non tatou waka tule wata ka tiko non tatou i tostoso sa ando tal na mbaki wongo ka rua tiko ni bula ka rosanga bula ka tol ni singa ni bula February bula vinaka nei tā mare takalondau waka nui ni vinaka tiko ani kia na sasanga e na muni madhango wakatelanga kia na vi wakula na kauwandra ni bula vinaka waka nui ni vinaka tiko ani vi kia munia na kavi ni kua se venga na vanoni se ama tiko me kina wakatelanga kina vi sairusi leano vinaka wakalewa na siama tiko mai sai rusin rombola vinaka na vitadini Mrs. Kikau ke Mrs. Serua e niuma te walu rombola vinaka wakanuni vinaka te wana veki mnrao e nei kavini kua wakatanga kina ve wakalala seni kau su wakampimbi tiko na ve nanumi ve cheli tambua o kelani nanuma tiko wakalewu na nona rosi andi sera wambota sa tiko sarambeka mai gawia na kavini kua Wakanu ni vinaka tuka ni vikium ni kia desare. Venga na vano ni sema tuku mekina na kavini kua ni bula vinaka.
suebu nako susumi Navada kong nagtawan nuile lavi Rogandam ulam mo sa may sevi Senitangi maudiang boroya Abesuki na kemuraka walenga Sanda mulo raki autunga Ausaruinda mosita Senitangi mavia boroya Abesuki na kemuraka walenga Sandau mulo raki autunga Ausaruinda mosita Senitangi maudia boroya Ausaruinda mosita Senitangi maudia boroya Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wose yani Damu e bichu nengu tuku ni are
tuna bonde roka roka. Kuna wata menguna ngai tola huka. Lama taila nili maroro ichia. Kuna wata menguna ngai tola huka. Lama taila nili maroro ichia. Kuna wata menguna ngai tola huka. Lama taila nili maroro ichia. Kuna wata menguna ngai tola huka. Lama taila nili maroro ichia. Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daw di kinanabi ulu tanga bimbi. Kan daw nrendre na kanabi talonota ki sewa say ena matanalevu. Ulu tanga di tosa kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Rongodan isipin na doon na tinaminiti eviti na may Singatu City. 7-5 na tinaminiti ena may Singamuniti Emerke. Na daw kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Rongodan dundunga and Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vata mai. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O ia kenda tuna senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kanda o dren-dren na to beto seki. Erto satu wakaraw na Divine Pacific Food Mart, may Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21-12-ono Saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na nakinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni 21-12-ono Saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburian ni nanong yaya. May nanonda to stoa kina nomu mati ni katuwa. Denranda ka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan baka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungodi na bimamanion na kabini buko lulu bay Kemundo e California. Mama nindu na singilewu ni lotulewu way Kemundo e Viti and a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. Etigo kena nakakana boga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doito na bundi ng dalo sa tapioca. Nakakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kena coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba and Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani mandray pai kaya na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, do bula. Sabada viti kumbeka na bangkarata-kataka. Iyo, do bula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sanggay raw-rongo ni sanggay adamay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talangan nilengo nom do nanalilay. Vitali matanga ni sangatiko na pepa. Oi, Santina. Ayaw saranga. Ia, ena bibuk sarvikle bukem kamenda kilaraw to ke sona kame. Paleta na daka-daka retungo eh. Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warong kina Belongan New and Radio Bula Duavata. Nadama? Na Belongan New and Radio Bula Duavata. Na programo wakarotaki kanda vital no tagikina na bay kame bukena non the bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na tini na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na tini na miniti na kabi ni lotulebu bay kemundo e viti and Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. May nabailong new and a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vatamai.
Sandina vakavinvinaka tiko na kavivinaka ni vakarambuka ndendai ni karusanga vula katolu ni singa ni vula February me vakawa vakaritaka tiko ni a nandi wasiningauna ni velonga niu ke rome vital no tiko kina ena kavini kua ke turanga ni ta chove sanangarse o vakambula tiko vakavinvinaka tali tiko matanga ni ta ena nomu ni vangalala taki ke muni mai ke la ni oso tali tungana dhaka ke na veka tali so kau vakavinvinaka vakaliwi kamni ni mbula vinaka o ke rea ke rau niu ningai vakambula matanga vira na siama tiko mai na kavini kua ke rau talanga niu ningai vakamadhala taki ke muni tiko. Ya, ni bula vinaka maramanita. Nimbula, Tu mantau nimbula. kau vinaka takana ngoro vinaka kongo. Ena buni kena sori na ngalala mo may wakaitai vina nomuni Vata Vata au waka vinaka kina ena nomuni ala vinaka. Kina nomuni bono nomatu na nongumbula mo may wakaitai vitu ena dona Vata Vata zezere ena na Radio Bula Duavata. Nakabali besar maramanita na izang ngabu baka matala te kiau na izang nga chovesa ng garase au dabutu may na lomani koro bakaturanga may natamaki yana no koro yana sana kolo may biti au sa may bakitiko ko Amerika sa kabitiko ni ambaki ni romaitiko kau baka ni nakabali ni gusto to ng ngona o may bakita bitu yana no muni Vata Zezere ena nonda tiko ko na ito kay Santa Rosa na wakali. Nonda to Vata nei ta. Ke mni dhaka ni kua? Ni ko singa nugu singa ni de. Oi, totoka. Na wakali besar ki. Totoka. Ia, o koe au wawinvinaka kina veke mani, ni indarurau ni mai vei tala noa na kawini kua. O ke la ni nro tiko me dhake ngori mai Santa Rosa, veke mani na senga tiko ni matata veke mani, se ni sema tiko mai na kawini kua. Mai na vei asai burubura tali so. Ke tō visi na vea waki ni vanua ke roi tiko kina ngo o ke lai rau ni ndobe mamambeka nei aua. Na nondan reba mai San Francisco, se na City, na rarani wangabuka. Wala ka tonga na rarani wangabuka kina vanua, roi tiko kina turanga nei tā. Totoka na kemen roi tamba nei tā, berangani tomani na nondor vital no ke rea ke rau ni ningai wakamadhala tagamantanga mai na nomuni leo ni vale. Vina ka wakali o nita ni wasota. Nogole ni vale o Silvia na garse maramani Buddha isau. May nasa na wakaturang orang maduata. Vasu talangai siangkanga na koro wakaturang o boho. Vina wakali. Maduata na dhamaki. Sa vangai ange vatale ai. Masaat. Vinaka. Ia watu kona tiko ni andobe mamana ya ua, rani tor tiko rona ya ua ke baka e oso sana ngoni salai. Na vea waki ni vanua ki tō tiko kinango. Ia, na ka e tale ki na nio nei tā, e ngole tiko mai na visinga mai mai dhaka i rango. Se wakadhawa nei tā, na rarani wangabuka levu i San Francisco, Dina tau tau nei tā. Vinaka, roni e waka madhala takamanda na nomuni dhaka. O ke lani vida na mbaki sau, te o ke lani a sa ndua tiko na nomuni seo ni abe buki tiko mbeka, na ndua na travel agency, ni abe o ke lani a so a sa suli kina na nomuni namba. O te au sange rida ni o ni sami, e nangona talanga ia, o ni a sa dhaka tiko mbeka kina part-time i na rarani wangabuka? Iyo. Totoka. Ia ngonongo sa full-time saranga? O sa full-time tiko na San Francisco Airport ia untuk dakapatunga na OB Bukitunga na travel agency as a private consultant. Meo abe Bukitunga ki na nanogo na ina kilabunga na nanogo OB Bukitunga na nanto imbole na itoke imbole te lelebu era they're comfortable and nanto boss and nanto vingarabi ngai nanto boss. Tēnā saranga. They that sense of belonging. Kasaranga na uno nung dobe bukitu nga kina vera na nanda na wekanda na toke. Totoka. Dena toda kona kau niwa se angori
ni bunga bikan dan dinan da sama itu na bono lebu bango ia senga ni bakani da bakanga takana non da bosa men da vital noa sen da do bekana kain da via kilana bakata taro itu nei tau via o se ngole mantanga o bangole mantanga bakalile na non do vital noa o do be maliwai ko benga vital nga bakalebu bakatanga kini balni lotu vera na tonga na Samoa ga indona kango ke to sando ngoro etiko na tau ke se na ngoni viti se na matapu bale me viti ke to samiti kongo ni o ira na tonga na Samoa ni ra lotu ra waka yanga taka sartunga na non rabosa ni rabosa be ira na lalai wakatalanga kino ira mai Mexico na Spanish e ra waka yanga taka sartunga na non rabosa ai sando tale indina koia ndo talanga na au waka dina taka undo Vata ki ke munina ka ni wasia mai ngori e na buku ni non da waka yanga taka na non rabosa ka waka me matata kina na e tō dhoko na nonda benga ravi. Ia, ni sami dhaka tiko na rarani wanga buka. Roni tal no takamanda na nomuni dhaka ni mai adha waka dhawa i na rarani wanga buka. Vina ka vale usara maramanita. Awa nanongu tuku baka awa sendo dhaka tunga mai na tambana ni wanga buka mai na mai viti. Au tuku dhaka mai na tambana ni travel agent. Kau tokia na bono ni rarani wanga buka mai nandi. Au pinka revisar tokia na ndona ngona balabu ni bere ni ngole mai Amerika. Au nangono lago mai kina Amerika. Se tunga be au na that passion of working in the airline industry. Aunque na numa mo ngole mai Amerika mo mai tomana tinga na no gubenga rabi ena tambana ni wanga buka. Ka waka pinibina kino bakalebu wana turanga ni tanta labu tinga bi ona katumba. Meu waka yang ataka tinga kina na isuli ngai ko isuli mai bi au. Kero saya to mai Amerika o satu kuno tinga bi na maramana wati go yau. Mona taka ngake waka sebe na bono ndor tikini Amerika. Na ngangare tiko be yo mo taka ngai na rarani wanga buka. Baleta ondo talita kana na vinga rabi mo ngaravira na lewe ni banua. Aunque iba ni binaki na bakalebu wana turanga na mbule ni na watingu na nona ndosele tibio na ngalala. Me ulako tu mo travel te na ndona bona palabu na sa mai nangona mai raw kina na ni rogo lang taka ya Amerika na rono ndolu tini kaziwa. Mata inga ni banua au bita kina no kuala kere ni taka ina banua ina Hallmark Aviation. Ana pone usa taka kina go teka buti ko mena rono ndolu tini kaziwa. Aunque iba ni binaki kina na kena tosu tinga na boleh ni rabi au apply nga bakan tua ratore tanga na nongoi boleh tuku ni taka sangat tani bakatara tutu na non ratu sangir mai au interview au lak au ka bana kena vitro au ba ni binaka ni sabakan to ni star na mo sale ti te ko taka mana rono do tini kaviwa me do ni kena hit mai na covid ke mami rindandan sangani ke mami vadengui na taka lako tinga Lako tinga ke mami sao ke mami bakati ngui ke mami so mitungan tini ke mami dengo ke mami so mitungan tanto tinga na maten te Amerika yo babu ni binaka kina ko ya ko ngesole tunga me bia una ngangandre me u taka tinga kina na rarani wanga buka kero sa me kero tu Santa Rosa eu travel tinga commute tinga na no lako tu Santa Rosa na no lako tu na rarani wanga buka Santo lepo nanga una santo baka tarinyo na maramana tiko sa sama mante ko vea lako tinga kina rai bambalabu wonton basin balabu o sanke tukono ko kila okianda o ya bia it's a heart of a servant na no gundo talita ko mo bingarabi mo ngarabi na leni bono itoke se tika butinga ira rakile ya mai biti nyundo bingarabi una bingarabi tunga na mata mama rau kena ela ku mai serangana no buni long kena baka monto baka dana tu me nongu sorni kau ena no bingarabi berna we kangu
keira o tamata o stengani kilase dava ni ralako na kaunte ni nagu daka na airport au na matan rendre tunga veira. Koe kong kento tali taka tuki na nagu daka. I think it's just a passion, the excitement within me. Ni ento lako mai ni reivira na nagu i toka ni keira na leni wanua i tauke. Ento tumpu saranga mai na nagu bulanga ni nagu ko zawuta tika na wasa wakawalangi, the sense of belonging. I think the bond. Koe ako mea dawa tiko maingo au mai tabi mate na COVID, au ndavo, au nduri tale mai wamboleo tale na kalau, lako tale, lako nungu wala kere. Mai arto sa wako ta mai bion na separation, voluntary separation, baleta ni santende, na nungu mai vengo tiko. Arto tuko nango na ngakia muni bia join tale mai kini, join tale mai. O sambula vinaka, au rejoin tale na 2020, mea dawa tiko maingo. Totoka. Wawan di bena ketikina. Maka le bom baleta ni bono akenta me bono bingara bitiko kina. Engandre bisaranga kina. Endua me tauke. Baleta ni nonda na wangabu ko bingara bikina. It's our home airline. Sam dua nangau nantinte na nongo sanga politiko mai mo zaka ya na nonto to wanga bukai ke ang iba ni bina kabalebu nilto ngai consider ta kana nongo expression of interest or to na nongo bosso baka merto mai bitio mo mai binga rabitiko en tambane ni buka ni Fiji Airways as a ground handlers in San Francisco. Au travel tiko e na vei singa, gosa me kito lako tika na lomo ni tolu na singa, e senga wakandoni wakazo wada, baleta ni umaro taka na nongo vinga rabi, ningono wada tuni kina na wawale ni taka, ningono ngau revira kina na leni wano mo ngaravira, wakata li selibion na koko. Me waka me dotale na energy, e sule tale me via mo vinga rabi, ia au wakila kina na kalongate, na nongo mbole ni mata wawale, kero wakila wakapiotini, lewu na ngauna nindo disruption na wanga buka kenda kila ramai le owa lewu ralaku mai na viva no na kaiwiti ramai tau ti San Francisco kila isor na barro mai so na wekangu so sin kila ondo ko tira mai vale mera mai wa tu mera za wana non rawanga buka tal kebaka e a bole ka tuna nero au sini reida na ya wani bono kero kina auto drive te kira mai kina nonra gutu ono na pis vio na pis era mai mo de o menga kiro menga rabi rei vale rakana rale stale mera le ketsta katala nonra wanga buka taram ia au baka au ili katia me baka mo source of blessing to the public se mo source of blessing bira na wekangu ira sini wekangu ira no gitokan au maro ta katuna no menga rabi le brando tarnyau ke mundo o kente meri kango na ilabo na travel na community mango rendre e angori ndo na tikina yo veau au kila na kambia kasa kazibio kina na kalau me venga rabi vera na leni bono ibiti lelebu and we put our shoes in other people's shoes, especially indigenous Fijians. The recommendation bono era bulan kina era ngandre bambet ni bidur dele mantanga feedback otora ni review mantanga duritu dara lakumai waka na matan na bele ada kina mata ko ni reza ngani waka ngai ali maro wakandua kasauri ko ya waka ngendo blessed tu kina na long na no mo garabira untuk sangasar nga mo tarong se mo akomoditaka na vai rebenaka ko saranga ni tana ndi na ni ni waka masala taka toka na ya ni bono kero tikina au sangasar ni ria o sangasar ni rega na ya ni bono me Vata ota kana no quality mole vingarai o ko saranga ya na bono totoka na nonta na ya lo ni vingarai tikbikianda menda vingarai tinga virna nonta itu okay ya eu bakila ni ratalita lima feedback auto taramai vir ya ratalita kana pula ni no vingarai ya osin labeti au kina au labeti tinga na kalau beleta ni ko nga sile tikbikianda na ya lo vinak totoka. Wena ko bakalebu nei tau au maro taka bakalebu ni o wa seangori baleta ni au kilavi naka saranga na vanu ni ngoli tu mekina na veka ni wa se tiko mengori na vinga rabi bekenda na toke
wakambimbi na nonda wakaanga takatiku na nonda vosa na viva no kede enda lako kina enda sana postunga vavalangi ia tali endo tani na kanida na mai wakaanga takatiku na nonda vosa na venga ravingi endo na kau waka ando bata kina ke muni na ita o ia na kila ni endo na bono e sakathivi kenda kina na kalau sinrau ni ndua e na wakadala se mani wakadava na bono o lako kina ona li dhauiri tale mai, ona mai beauty ko ngai, na vanua ngai, nona i tuba, me mai wakandambiri ko kina. Bale tau ki lawi nak sarangana vano. Ni ngoli tumi kina gori, ia tale ngā na kai ndau ngeti au tu ena vei singa, e tosoi au tu ena vei singa na kena mai rongo tiko na nonda tō Vata Vata na radio Bula Duavata. Ondo ke la ni so mbeka na tu na ke la na wakasama na dhava mbeka e dhaka tu ki nango, eh? Dhava mi bos, dami ndu tiki nonda tō Vata Vata vango. So nango nanda lako me via na aloia, ia, na kanga ndo waka ungeti au tukina, waka ndeita ki au tukina, niu ki lango na vano e mbiti au kina na kalo. Seanga ni ndua, o i omanda ngā waka tiki au, o seanga ni roni na waka dhalana, no nei tuba, ke waka ango na vano e sa via mbiti au kina. Koia nei tau wakawinuwenaka wakaleu na nomini mai wasi e tiko ngori, ia au sa kere manro toki sombu mai, mbale toki tau tiko sombu e ni rango, na vunango, au atiko me dhaki ngori na madhau tiko ngango, dona mbongi na madhau ngo, au le rithan dona biwa tini nei ta, au ndo na noma tui liu ni sau leilai na noma ndo sau ni wale mai dhaki ngori na rente, ia, au nge le rithan tiko, senga, e toto wata saranga nei ta. Toto Vata saranga na rent mai dhaki ngori kina Sony Valley rango, koia au sa baka masuti kem raun ruto ki sompo mai. Iyo, saya sartunga ni dona kia nanrenre, sin dona kia na lengai, bala te ili undan do ki latu undan to ki na vanua e solila i sombu, Iyo. Iyo, do tal na vital noia. Au bia wasi tal ngai ani nei tana, na madhau tu ngango, e lasa via un bala tani ki to vital noi tiku dona bongi liwi au saya doi vali ki to li vital noi tiku na nungu ngone leo, nungu ulumatua, do tiku na me nona i tokani waka me sando lako tika ni waka wasa mai vale na ngoni koe. Tiko talanga ni tui sema ni vewe kani, ia roa vuli wata mai. Lako tiko na vital no ni andua roa li talada i na airport. Tianga indua tale na ngane ana me lubengu tiko akele mai na mbongi. O tinga sa lako na vital no sa roa sarangorau. Man, we just love it when Chovesa is there. He's so helpful. Amango, hey, kemro tal no tak tiko nungu toranga ni ta. O nei tā saranga ngor ki rono vital no na singa warumbu kango. Koe au wakan dina taka kina. Ni sa rou li vital no taka tiko na ngone leo ngo na totoka ni venga ravi nei Chovesa. Sa tuku na tiko indona kai. Vinaka wakalevo nei tau ki lani na so erna loma taru taka tu. Talanga na usu tu levu ni porokaramu ngo na mai na velonga niwe. Menda tō be wakararama taki tiko. Ape waka ungeti verna nonda nda toki lani sa lewa sar laka mingo sara green card mai lako mai sara mai ni volatar ni dhaka itu ki lani waka nana numbeka na bunga weekend nda lako mai nda sami caregiver ia kongo ne ana usutu ni porokaramongo me waka rambai lewu taka na rai me nda ki latiko na ngole mai da sayada mengo Amerika e rambai lewu na lewu ni opportunities e tungo, na wano ni dhaka, na longa ni e tungo, koe au suretika mni kena. Kau kere amoni waka madhala taka manda, e rawa ni kamande ndu sa yadha mai, sa tiko ngo, sa tura rau tiko na nona social security number, nona i volatar ni dhaka. Via li waka lea fomu yani na kambanyo ni dhaka tiki na ngornita. Dhavambeka na matai ni kalao me na dhavuta yani koea, kena vekai so me wakarota ki koe ani kina. Penaka wale muna ita, ando saranga na tarobina kangori, eo bia vi wakararama tinga ve kianda na itoke na wana koe Amerika, lele we kianda inda kole mabiti, o kianda inda watanga ninga dina nanda buli, kena veka kenda bulida, e tiko saraida ki kena nanda experience ni dhaka maibiti. Veki tau manda na tabani taka na
rarani wanga buke San Francisco tiko na kia baka nivia apply mai senga sarangan ni renre rawa sarangan no muni na vale ni vale form online ren ni bita ore ni bita be maramana itana link me ren ni bita na nona Vata moni click na kia ni vale wenanga kila kenta santa tamata wili to doko ndo taka mai biti ko sa ren ni wili kana was ba lagi e complete nga kia no personal details kana no mo qualification everything na kaundo tale taka kina na kampanye o taka tikina very responsive totolo na nonor to njiri tiki munyani with na referral au sa refer takira o tira sali taka rabakila ya 19 ngendo inonda yang tundua ya nangona iko koya naita na ngoni salangani ke baka ke mnyebia ma ya mai vita mani na taka na airport lebu sarangana na opportunity na to na airport mo tuko na taka so binaka sindo na taka ina airport me da me rosa ngabul nan dola la ko sombu sa la ko ngona ko tiko na tamata taka na airport tiko na ne mami union cuando tosa da na isau na be ambaki au encourage teki kenda menda tobole amanda mo be kenda manda na taka binaka mai biti na buno taka na bitambani taka banga so be kenda da diploma so be kenda da degree mana USP na ngona iko na apply make na airport totolo na no mutra na be position so super managerial position ena buno ni taka na airport baleta na quality ni vili tiko be kenda na kaiviti en duatani kena passion ni taka tiko be kenda na ngona tomboka rawakina oira na veli taki ndoni vingaravi ena buno ni taka ena raranyo wanga buka totolo serangana no kamba taka ni kamba ni value taki ni vingaravi ena buno ni taka era rosara iko na link nga wakalewe na link na ngona ngi avalewe kina na link ya raunyo nimbita na yangu ni urifu ate kemni ena bonwa yan baleta ni ena senga tale ni rawani ni ena senga tale ni lebu na kena na background check sena reference au sare ni reference te kemni nga nimbita ngane yangu kina no contact number au sana sileti ko be maramanita senga ni kwa ngana bonwa au stakeholders tiko na tamban mindo mbili wheelchair tiko erto na tambana korto taranga menan bekir to mbita na orto na baggage team tiko orto na bononi taka kira ni rongo ya sa rosangul katol ng dola to rosangul kabanan dola dona yawa oi kong kailangan no mo yawa o part time mena lave bagi ke o saka mai kai bana yawa o le taka bana yawa na bili wheelchair o le taka mena bana yawa na check in sangka na bata no mo yawa na dona lamani dona o na sanga ni bakila nawa lamani dona mata o sangka no basa ngabul na yawa pero na mata o wal sanga bul na yawa we mata ro sa anda beto kana ro nondul mata tartar nondul au bebi balang kanga tikian da bambindi bekian da tamata ngone kenda da tamba batan da taka batan mai biti so bekian da sem bulu sartunga vina katuna bakasama na no tiko na no kazi ko na bono mo le vinga rabikina enta na senga ni reni kia giva to doko tiko na bono iko na fit in kino iko na bakila ni na fit in well na bono no mo vinga rabi na kina bono serangango ya Amerika ya serangango dona viva kaungeti o viva kaungeti kenda kina na kaibiti Amerika na renunga buka ito beli bitu tambeng na kaibiti kito tiko kina sang sarni sibia na rosa ngabulu na wili kaibiti ya o ve bayal nga tekian na kaibiti klik ngamen na link ya ke bangarana join mai na taka na airport tona gai torean bautian na tikina na kabini singa benan
Totoka pakoti. O tine robi tal nongo, sana ge mbiu toka ani na link, mbiu tal ngani no namba ni taliboni o turanga nei tā, moni ge bei tartarua e na buku ni dhaka sa tiko na ibol ni dhaka senga ni ndua na iulumbali, senga ni ndondonu, min dua tiko na iulumbali. O sa wasia toka ni waka vida e na nonda tō Vata Vatongo, ni ndua na kabina kango, kento waka me senge i wōwi kento tō, ia o ira na Tonga, na Samoa, na Filipino, e rambini, ke waka andu kele mira rani wanga buka, wangi reidire kia. E rambini, e ndue tika na puna, e rasabi muri e nikina, na li dhaka i rarani wanga buka, ke na vi kambani ne wanga buka i tungo, baleta ni o kento tungo, to Vata sartunga, kento lako mi viti, to lako mi Amerika, and we love to travel. Go e ndua na ngoni sala, e rauni na rau kina na nonda tu veto se aki, ke waka au sa ondo wango ni ta, na vi matapu vale kede, ke waka indua bikem do e sa waka i vola tarni dhaka, me li dhaka na rarani wangabuka, sendua na kambani ni wangabuka, dua mantanga, baleta dona karto, wiki tu i bal ni lotur, tu liu tika na Tonga, Tonga Samoa, orto sanga i rambini Tonga Samoa, ngora dhaka tiko i na San Francisco Airport, liu e dhaka tiko na United, Delta, saranga indo tuku na tiko maioira. Ke waka mantanga iko li part-time, iko dhaka nga part-time, just enough hours, ngona kaira tutuku na you work enough hours, me rao ni ko maru taka tiko na benefits ya na nomo na vivu kaya kitiko, senga ni ona soma indo na ka, se o soma ngana tax, ke wakangai soma tiko, ke wakandu mbeka verto na ngone buka, o tata ke nana, same benefits wata ke koe ka dhaka tiko, senga ni ona soma kina indo na ka. Koe anita, au kemni tiko i na Hallmark, Hallmark is like a third party, Ia, ground handlers, pakani, terminal services mai viti. Na Hallmark, totoka. Ia, e tiko talanga no mundo benefits vai ni veibuka aki na sona kamba ni wangabuka? E tiko na benefits talanga. Totoka. Koe auni taka ni kiro sararani na ve wakungeti ani vi kiomni na ve matavu vale kede vi kenda tuni toki to sami tinko Amerika, dua verto na ngwane, me li dhaka ina rarani wangabuka, se na kambani ni wangabuka na enrau na kambani ni wangabuka, e rabi buka ki tingo e na wano Amerika, ka tiko talangana kenri se mai ani wakana United, se mai na Fiji Airways, koe arani ko buka i viti, wakatelanga kina na Southwest, mai tobo lea wakalila ina nongu ngone leo nita, ina Southwest, ange tuko no koe, e oni tō supervisor koe Filipino. Tōno koe biau, koe buka ngai viti e $8,000 e soma. Iyo, kena tō doko. $8,000 e soma la koe viti. O kenda tongo tō nange maro takatuna, nonda tō bebuka aki. Ke rau sa beba kongeti tiko yani na beba kaningo, we kiomni ke de sarna matapu vale, i tau kei, sa tiko indua na ngoane, sa rawa ni le dhaka. Mbaki tine kawalunga, le part-time tu ina rarani wangabuka, nge le lako tiko na vuli, tos tiko na vuli, Mea wakar, tau sa dhaka vitingo na Tonga, na Samoa, na Filipino, o katali tinga ki nango ira na India, so talinga na India sa daridir sa dhaka toke na rarani wangabuka, Sa graduate o tinga me na high school, iko sa rao ni dhaka sa ngaika, sa rao ni apaya. Totoka. Ndua na wano e wabuka kina ndua na turanga ni India. O reide koea, o teo, wani wata roin koe saratu. Ni o irango ndo dhaka nei tae. Era ndo dhaka ngai, whatever opportunities era reida, they just go for it. Na turanga ngo sangi tuno koe wuli tiko, sa waka matabu wali tiko, tuko no koe eu full-time student, yo koe mei part-time tiko ngai na rarani wangabuka, e tiko saranga koe na Hallmark, dhaka tiko na Hallmark. Sambo kila toka bakalili na Hallmark, balete rtua leo vida ka ki tundu vital noa rua na biwa tini ni India ro green card talinga mai, ro ame dhaka tali tunga na Hallmark. Kona eana bono sange me rongo dhakina na Hallmark. Ko ea, ke wakai tiko no muni wakatataru, ninge betartar mai, o tine robital nongo, o tina nonda porokaramo ina kawini kuasa na biwe ani na link, ka tuku na tiko mai ngoturanga nei ta, rau sare, ambalet kim ni sana roni wakayanga taki koenga as a reference,
Nangai mbiu talangani na namba ni telefoni ke wakaningan draba na vivu ke e na buku ni wakaleo fomu sana wambuta sana ke wakamandanga i se lomoloma roi tiko nei ta ioia usana tuku na ningo sa tu wakarao nei ta me na buke ke muni me na ka wale nei ta ando talakau ni vewa sea ber ni mai dava nondoro vital no na ka vinikua So be ba bini binang habali besar ni tanah nangono ni selia mo biwa sekin na kami ni segi binang ni kuah au be viva kong gitu tali be kian na abe ki ni na be ki mami ki ni sangka graduate mai na high school ni wawati komunila kona university level ki ni sa raw sarangan ni ni apply mai be ki ni nangole mai viti ni mai tiko wawati koram dengan mai contract 6 months tu lewat dengan Amerika go biar olak ngamai kata kaya lewat anak pelako resign ngapa kabinaka lako yo sa siletian beki meni na nabi bakau geti ningkai bitar tarmai kiba kau ni biar mai kata na na hal makabisi na singa binani ko Totoka. Tau tangi sa rau sartunga na vivuka aki mai part-time tu mantangai na rara ni wanga vuka ngai na kai totoka kino kendo tu irango ni senga ni veawa ki tolu na rara ni wanga vuka ratu toka ngo na San Jose talanga sa International tiko na San Francisco International sanga tiko na Oakland Airport. Artona le tolu na airport ngo na rara ni wanga vuka ngo ratu vivole kati sartunga koea ke robe bakonge te tali tuku ni kina na veo kaniongo and veo longa niu and I kawini kua lewu tōna veo longa niu ndona longa niu ke romai veo se taka tuku niongo ka ke roba ka ke roba ka nui ni raunio ni na tora waka samataka ngeli taka na veka ke robe veo se taka ani and I kawini kua chove sanangara se toranga ni na madhu Nada maki, ni voso tiau. Nada maki koro. Venaka wakalewa nei tā, ke wakai tūtale sona kau, ni venakata me wasei mai we era na nonda, e na nonda tō Vata. Ngona nonda tō Vata, nei tā au ni taka ni na numa tiko ea. Ni tiko na rara ni wanga pukandona singa, o ni venakata me o ni we wasei mai. Ningai se mga mai dola sartunga. Venaka wakalewa wakandui ni venaka tiko ane we kimun rau na vewatini. And yakavi venaka ni kua. Na vale minta. Nongu Chisu, Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Maina Veilonga New and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani
Katarina Ombulo, Katarina Lu, Siwalena Isuru Omolia. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani.
Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singlebu siya bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to identity, kena bagai singlebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ang dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwaga na bima maniona na kabini buko lulu bay Kemando e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti, Keda, Vata mai. JJ's Food Shack
E tiku kena na kankana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dilibo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Girit rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Damu kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daurungo di kina nabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kina nabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga di tosa kiliu. May iba yung giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na 2 na tinamiliti eviti na may Singatu City, 7 na 5 na tinamiliti na may Singamuniti Emerke. Nadamu ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan Dundunga and Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti, Keda, Vata mai. Ana Radio Bula Duavata sama e votongo e 2 miniti me vitu na kaloko na nonda kavi vina kani bakarambuka ndendai ni ka rusanga vula ka tolu ni singa ni vula Februari nda mai rongo da tiko na nero vital no tiko nia ke toranga na ita chove asa nangara se na buku ni vakavaka na rara ni wanga buka veva ka unge tiko nia gomandanga na rara ni wanga buka lebu e San Francisco International Airport ka raunio ni na laki vakaleo fomu kina ko nga ndo tuko ni tu e na rara ni wanga buka e senga ni lenga na vakavaka senga ni dengu na vakavaka na vangara tomata vakavaka e na buku ni Bengarabi na kena matangali tambana kede ni Bengarabi tu kabakatela kena na rara na rau bakan rau na kamba ni wangabuka e ratura bebuka ki tu e na vesinga e na berara ni wangabuka kede sara ko e akiro mai vetal no tiko ni kina kene taka kero beba kongeti tali tunga ni kina moni lako ni lake bakatobolea ke baka sa tiko rawa na i wala tara ni dakadaka. Ona nga imbita tiko yani na kena link wakatel nga kena na nona namba ni telefoni o nei tā mo ni ngai tartara ni boa ke wakao ni na ngandreba mo ni lako ani ni lai daka e na rara ni wangabuka. Ndumanda nonda i tawi ser ni berni ndangai mei waka bebaka moa de taki nei kawini kua na ser katarawango au na bebaka mbula tiko kena ve Anna Rose Hoyt. Gwendo na ser ndo tali taka wakalebu, tona marama ndo tali taka wakalebu na ser ngo. Wakanu ni vinaka tiko ani sevinga na vanua ni sema tiko mekena na kawi vinaka ni wakarombuka ndendai singa lewu tiko ni wakarowai viki mundo mai viti Australia, New Zealand ni mbula vinaka. Yang boleh kemudian
Ia na radio Bula Duavata nei tavi sere talinga o iau sana mai waka modi tiko kina hanai kawi vinaka ni waka rombuka ndendai waka nuni vinaka tiko yani se vinga na vanua ni sema tiko mai kina ni taka ni nandua na moni madhao vinaka na moni madhango maroroi tiko na mbula me dhava na ngona ndananga me virungo dindomo tali tiko kina no mani tokani una vuni ndakua ni te waka dinga toko manda Muria na ngau ni salanin dona mondina Tatan rabu ni kede kuneikina Vava ko solo turang masukaduba Amarau ni konrenre au kaborondina Domo nilang asere ang maraukina Ave Maria Dondomo, rindomo Isa ang domo ni kondinamo May wating gundarubau Iko keyau Baby singa Rindomo ni waiwale nandina Solia na lingam darusan na bau Miliki na bosani wakamau Domo nilang asere ang maraukina Dondomo, aurindondomo Isa aundomo ni kondinamo May wating gundarubau O iko keyau Nandina taudoko Yena baby singa Rindomo ni waiwale nandina Solia na darusan na bau Miliki na bosani wakamau Domo nilang asere ang maraukina Ave Maria Ave Maria Ongo na Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata.